qarho kin yimi adi ibra ko sahabanu awi kiyen koyni nan di tambe ken saban den Allah kan yendi adu Allah faran kan sallallahu alaihi wasallam da kome annan yaga da kunya bate hin su ko mantendi ibra awtu ni gede na awa ando jara an wa jara ndanon do watun dinnan shart anda sa ngokin nanga donc ko basintay na jara nden yaga to qur'ana ya na musalliga ay hontay alfadiya Allah ko munda kay hinu nyatay aka hin dajatene an tajatene nangiri sahaba numa da lawara sahaba kai Allah ko mu yo kay hinu nyatay alfatiya arno gum dia sahaba fasen number mo Qur'anan da'iman awo tuindini awo qarangundini jukunga andai karne anga trinkana ti hakrenga ado killunga awo sehene mobe kene se mo bosrenga aw juku be ko nanda akan jukum bosrenga aw gilli kunyugo ya ati sura kedi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ken jukunta ko nyugo duwa nyangindi amati iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in Allah nke yawo an ba ne batunu nga ngo awa deme mundu namma ati wasa kedi sigira ni waye an qoronta sirbane dangani an kinga qire mo an pay ko qore be rakenga Allah ngello gonta an tasringe banen sigi ke sigirai na ngunda lemmago ke birenga ngindu kappa mumina sirunga haringa hitikunga kebirenga ngindu kapakunga anga awango himbe mundu namma wa kebirenga annen ndwa wulliga kunjamandi o suko hamante ona ambane abatunu o suko hamante ona deme mundu nambane yai kebirenga alla nyaga yim pakati na nya jamanga danko na hakore nyane alfatiha wo qarawni kenga komen khire nyane ngello gayreda anga nyini ngero kenta kaba kira komo suru benu ga wono i gabenni har nge gantitu nsa hundenga nanti wono kebirenga nduwa wulli ga kunjamandi annin ka hukunga dawra duwa pakati na yati jaman lafzinga qur'ana wo qaran ni kenga ahira jopati kenga kembiti basiya aw gilli aw aqran hundenga gari ati an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ma samuntagu samundinde arbutuye amaken dam kata iduya amate alladhina ghadabta alaihim aw alladhina adlaltahum angara himbenu samundi manga butu himbenu re maginka hukunga ay amako ni kemmogodi kenna o qarangundi duwawunju kusrenga لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ننتي بونين تدم بنكات الله سبحانه وتعالى كين جوكونا وإن كان منه تقديرا هل جندي أغرايا أنت تني هبورين لنيا تي الله نكينيا كم بدي جوكونا قرآن مو قرآن دي كين جلي يري أنترنو قرآن دي كتابك كتندي الخير كله بيدك والشر لا ينسب إليك pronatu nanti khairin do bone asuna kenya maga nga hoburen daddam bin katay ade buti nga nya himbe nure ado samunto hintaro kunga e ko mbuti wure ko ni samundi ngara ko ni mo godi himbe gani jukku qur'ana mo qarangu kenga yere antarno qarangu ndey na hoburen dambi kata Allah e kembiti jukku ya إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورني كان الله ما عنكم تنقل نسرون هو الذي يطعمني ويسقين الله إني قاندين أيان من دين وإذا مرضت وهو يشفين نغنوتو أيان جارنا أما تاندين غتو ناوين جارنا دي يكون غتو نوا
Allah yani watu ndana ngamati andinga tunda winjarna adinga na watu donc daiman sere ma hubure ngana Allah nanya Allah nanya nga kembe di jukui kebirenga kille tlengun din kangai oga mundu Allah no sabati nda kam makin islam agun killenga annabi nyimu ngarti himbeya qifaru ngarti kebeya itimandana khorege mahollamin aga qiti himbeya kebirenga kinyeni lamuri honga anno nyasiruya himmenu garo ken killedi iga bani na kutai anno ka hukun jamanga amin لا إله إلا الله كو يا مقدمة ينبغي لكل شرع فيه عندي أن قولنتا سرسو أنغارونو كلدي أكمن ننتي كلدي أغا جوبين هينو بيا مبادئ أيوا سوغونو أو جوبا هونوكو أو كلوكو دانغايني تمو يعني أنغا هو جوبانا أنن قبانا كون تمو فامادي ko sabura aka mannan yaddan kanahu kawa anan yaddan kanahu kamma ifan nikedi kunta mun kangai fannike akemba fannike himbe ga wano gondi himbe gara kiten sagundi ana de mai mundun maniya fannike me togo akiten maniya masalanu awaqam masalanu na gondi adambini kata koi manin na hana fanni ke me kem fanni mani yadi donc fanni ga wono kutammi wono an na ketu kem fanni di aywa kebirenga an na kusa gara tu himbe yime gani ke fanni be hoyade akemba aginge ile mun tuwa yani aywa ti lasulunu ya Allah ta'ala diga min mananun wutuni tikinye aywa hadamarin min katu dangen kempa Allah diga min lanta tuni ikempa de anya katu dangen kempa ngono wa qur'ana to wa kempantai ko memaga amma ke amana ni maniya aywa ke aw arabun kanni arigantengo baka walangale nyi kinga ni bangande ngati at-tafsiri bangandinde aro walangalande aywa manna no gondi qur'ana ayanu nyawa no gondi am fa amma no famu mo odo kenye kona kiten saundi kenya ni kubenu tanga sabati to gondi na wutu Allah fa senenga gatinga kata lengi kota ke ala tahqiq kiyani dan kana ngade kom Allah yimega shede dikenga shahida Allah annahu la ilaha illa hu
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم من هم الراسخون في العلم الراسخ في العلم ما نقول نغتيانا دا كنا نسبة سربي كما كين كمان الراسخ في العلم كين كمان كل ونيانا من واضع التفسير كل ونيانا التفسير كتسعون دانو يقويا إن شاء الله ورني يعني تفسير بدو هي أنا وتنو مغبي غنا لغاند أنا كوني تام فقر لنا أدو أنتو يقلنا لا كمبي أنجه الراسخ في العلم لا بد تفسيرني بنو غوونو إيسا هنتنغني أنا نقولي تكني الراسخ في العلم كين يراو إدران قلن دبرني نا توغيغا أراو إدران قلن كفاي توغم بدو يتارا كترنتني أي توانا نيهتي بيسو يا أنغا سباتي تواغوندي كبيرينغا الله وان تفسيرين بغونديني الله وحوتنا كفاهو قسوغا نغانغا هتيكينغا كبيرينغا هم واجبان كما إلا تقليد أنجونغني راسخون قلي أنغا بوكين نغوندي باني كبيرينغا كين كما خانغو قلي توبي كين ورنا آيانوندي بدا سريني دو قطو أنغا دي راسخ في العلم تفسير نبي سحنتنغني أنكو أنا كنيوتو أنا كنيوتو أنا نقول لي تكين كين واجبين كما دو موندي يعني دي دو موندي يعني دي أيوة الديماني دو ديمانات منيا قرآن يمي أدو الله فارين ديغامو آية موري كنودا الله فارين سنة آية موري كنودا والآثار بطو أبطو منيا أيوة الصحابة نيورا كينيا ما صحابة نيوتي كندو ما تابعين نيوتي كندو تابعين نيوتي كندو كين آثار السلف الصالح بس أنا الله فارين تي إسرني الله فارين غادي سربي سرني كين غرا هيمبي نيا اوتني هلان انت كي مينيا نا ماغانتا انغا نيني ارا وري صحابه ني والما انغا نيني ارا حديثيا ورهينا غوانيانا بس او واجب نو كما اوني ورا يوكي سرنيا دي ترون تاغون يوكي تواغون يوكي الله فارنتي اسرن كين اثارو awdo kinyi angadi sunnatuna asarun koni bo awro kinga kembal asarun ka on dari kata hadisen to agunga asarun mi hana wo hadisen kana fannin no gondi awde may mundunu ti walangala yemmun gai gilli arabununga ko arabagun khalasintengani arabunun digame ba qur'ana ni arabun kannen kampanye mo ken samuda qur'ana allahingo awa atwa wallahingo arabun kannen katwa gunga anga tanna hutu aganta tuin himbe halle anwen ka hana karna qur'ana ni alla digame ni arabun kannen yani arabun kannen kampanye ni bay taga honun kamanyana asugura nako yabda qur'ana anta tuin himbe halle kenni arabun kantuana arabun kantuagun arabun kantuin bayran da qur'ana tunun nan kiye tuagudi angati adama tafsir yana tay arantanya kinya sabuni aywa ogo arabun kannen karna islam mo ge adiga mo ahinun koni mo arabun kannen ngene arabun kannen ni karne ke ya sabura kurnan kata dina nyagetu arabu kan ni karne o jamanu kudi kiya sabuda o ma ya karna purna golle kitatai la nan be cin kitatai la nan ya fo ne riyatai la am ya karne gan sabuda arabu kan ni karne ko sabura nakata dina nyagetu ni tai parce que dina nyagen campagne maniya Allah farenti aro Allah ti bo kuna arabu kan ni kinta surno manganda arabu kan ni tu mo sri kebirenga na hawni karne kiya sabuda luganya karne kiya sabuda ngo balagan karna kiya sabuni ngo urudun karna kiya sabuni ngo mantakun karna kiya sabuni ngo bayanun karna kiya sabuni angana tla kuyi wakati kebe anna Allah faren diga men ka karangin jopa angana tla kiya wakati kebe anna Allah kallen jopa ngan tafsirinya ima ya karna ku sabuda iwo duna golilla kan go munuti arabun kannen to awunga ay ima ya karna ken sabuda ken mayire ken hikrum banye بسم أكيدين منيا تفسيري
atwa unyani tawa tafsirin tuwagu kebirenga akiteni maniya mani kebira akiteni maniya farida nyeni wa mustahabu nyeni wa sunna nyeni wonni kebira al wuju al kifai kayeni wajibi nyeni nga wajibi na ko be gani awdu wasay bangi yani sere ganda kite taga ni himbe ga wanyana kinga asu wasana nga silamin taga ndi anta wasene masere ga kite himbe ga wanyana islam agulli ni gumaniya allati donc masere ga kite himbe ga aya ga sigindi sere ganta awajibin dengo sukamma onan ka huna sere munno himbe gara wanyana ona dema aga wanyana mogobe aga watunu mogobe na hinne undada maga katatu sere bani ganda kite awase jamanga na gabo alhamdulillah ken la murenga awa masalan awa benu ga wano gonde kenyani awa anuru honunga kenne kanka ya awa yamari allati qarakenya kabande qarake tokono wajundo ado kuntana kinyina mawdu'unga kunyana awa annaka amdi masalan qur'ana masalan sunu kunye qarakenya kamaka kenya aywa ano waju ko danginto korinto lagaran pinu hankamano benu ga dangi awa dagaran qara yemu benu ga dangi allah ko mu benu ga dangi annan du wara no gondi an ko na kebe nyanna kentu ango himbe to kono anna kento ko do kiyaw ko anan gondi kana masalanga bo mani to agundambe ni kembi to agundambe be gani aywa shari'an to agunsu ko fasangun den ko ni tafsirin yi wa shari'an to agunsu qalla silinyan tafsiringa kenyani mani to agundambe ni bo ki to agundambe yani ko wani shari'an to aguya nga to agun gabi na di shari'an to agu ngureni kame tuwa wono himbe ga hede shari'an tuwa ya ga shari'an tuwa ngoni ayan pasu kensu ya wa asula silina yayi mani na hanai na habe ga waye kinyani aywa Allah subhanahu wa ta'ala sihim mana na kentu mogotim mante na to kemmaga ora ko o te kempantai ay kempanta Allah tuwa an ka tudangen kemba Allah kenya tunadi annaken saha Allah kenya tunadi annaken ko ke birenga o ganda ke sunyawo akempan ni maniya ay kempa benga wa kenya ni akama na takdar kita tidmaru lagara aw lalingin takunga dunan kallin kangai anna ya marhinun dabari anna kabandi hinu anna latiya Allah karan kalle kinna arjanna yari nema kebirenga ke yani aga yanga ngo tafsirin mutunu ngo tafsirin tirinkana aga yanni maniya dunaru la rawla lingin tawo angina tafsirin mutu manda tirinka Allah gatina himbe nya anna kenya gatanna himbe tokono on tat nanda tokono wodni anna la to kenga angana la to wanga nya nawa wal igtinab al haddi na la to kempanga alla dun ko nunga konni kemmo nyadi kunta ni tarikul manhiji de kungotin igtinab al haddi bas ye kun diga me an wani lunge nyugo way aram mana nyugo way anta ammatun qallenga o ko tungotini tarkun nawahi tikabahinun tokono ikungotini igtinab al haddi la to gingenga anga la to ginginga an wori kiyen ikunga ko nike mogodi wa kebirenga anga tafsirin mutu manga da tringa aduna na hanni ke yayi ngange nda wutu manga nda tringa allati kenya antak mananya amma na hikata de anda toranya kite allati ke tokono ango ko mananya amma na hikata de be tafsiri wutana atringa ndana kebirenga Quran na dunan na hankitare an pakata to diga mukudi igatina himbe nya an se ko nyaadi igatina himbe togono anna togono tarkan kulliyan kenan ga dunan hankitana amma Allah karan kalle kin arjanna di ne manga kinya sabuni iwa konni iqra warqa qaranan sege qara'an sege qur'ana aw serin segendini ginde ago ke mo kodi
himmo tuina gati laksinga anga awango karana anta yamar hingollini amma lato gingenga ken konni karana nyankaya la budda mangara ako mo wannan se kunya kendi anno sabunsuro bo kini tafsiri afani nukutami adi iure qur'ana ke me bi hake qur'ana ayan qalilatul qadriya asu yang katabane kata duna kamunga ira waran non kuyugo wotni kendati daronta gunka ahayo maga mogobe ari aw kemmo gorino nam akem pallesa ari yanga Allah faringa sallallahu alaihi wasallama aywa annaka muni tanji kero sino sikki nogondi tampille do sino sikki nogondi walma tampille sino nogondi qomi hinu nganya mogobe himbe ndari ken ayan nari aka hayo maga mogobe koni gapendi ari kemmo yari na warano ngari Allah faringa tampille do sino sikki nogondi ayanun warni aw bosini bakadi nangemuti hinya mogonga ken dalle yani Allah wadni qur'ana geni ya rasulullah intarnanga ti aywa misaliya moku tunkangaranga tikentunga inda ho koni oro kentungu warni inda ti ho nyamini wa walangala na qur'ani oda ho warni ga himbe ga walangalanta nan suro dinan di kallegeya yawon ka kelli mogo ada hayo maga gapeni mogo we ayi amari kini Allah farenga kem mogo di himbe ga ndai no kota be ken kotan pajunya warni nan gemuti kotan pajunga ari kem mogo yadi wakati mogo himbe ga siri wakati be ken ayan warni aywa angana qur'ana hay an wani tan sege de sura nusiki yanka Allah farsenin kan sallallahu alaihi wasallam na to makka aywa yani katab laga bagam bagana gun aywa tanji kido bane yankai madina bokini ala tahqiq wa ku maniya ala tahqiq ala al arjay al mashhur wa digamin gabin yani ho suntano to o gemadi donc gemin wala ku menundi kemti basiya qur'ana hayo maga karankitu nyeri wayi be su ko manten gemadi na dikun santini al-fatiha hay bismillahir rahmanir rahim honuti aya nyen honuti aya he gilino ma kan jope maliki yawmiddin اهدنا الصراط المستقيم الصراط هون واقرنا بالصاد هون واقرنا بالسين هون واقرنا بالضاي اسو نيرو كدي الصراط سبحانه بكني الفاتحه من الفاتحه اي بسمله مبواجي ايه هي كند ايه لا رك تغني هلوي كونو نانيا صحابه نيني isura daga koy Allah farinya ni parce que in qora ina honyati du okay burenga gillire serenna wari hakrendi na anti asunyi nge kallenga kenni muhalinge hota na wono himbe ga tan kalleke onati arosana dan kalleke mi akoni mo serene onati asante ni ko man kalleke kana sante ngani mo be kembale hotana o wallino an san tan kalle kaymi an kalle ngana sa mo mo keni gilli qur'ana keni gilli sura hananga o kebidenga angana qur'ana hay akaran kitu ku nyeri hay bo beso ko ne ka humanten ge mari na de ku nyeri asantene kembale ra siko sugandina ka hay tigen kana santene kembe tamu wa hakaza himbe gollenga ni kaya karankiten gabe ngono himbe ga hitike ngan gollenga ni himbe annan kawana suqara na sutu ku sabura annahu sahante aro ho fasangonte aro ho hallanke anni to bakamedi
ana qur'ana hay aya nun damma kuma me kitadi sura nun damma kuma me kitadi masalan alam nashraha arwadduha kunu hin kafa me bani masalan ila fi quraishi aw alam tara kayfa kunu hin kafa me bani kundi menu ngonu ngade anga danga hun ko mo may bani antar nya kamera tamur no to ko niya kebrenga na qotu ni me harau aw arabun kanu nganda bana mo be kin gabe ngono kebrenga kusu hitibasiya seren ko na ma waran nyon kolandi ti ma su ga nge kallenye ken ni muhalika ko tana wono an sa tan kalleke mi an kalleke andu qoto asa denga ni bane kinda ngasa ini gillino ma ta'assubunya maga an kalleke ha sa nan to ko mi hotana sire an kalleke halle kinni samuye nyai kilindi problem nye kilindi mangani ya sawuni anga awa jukunton kitabun bai anta kense hendambe walladi anga walli ala tahqiq ala al mashhur هذا ما أدين الله به وهكذا كان أديكم بانغانتينغا دانكنا أمّا كياني يونجو قلنا كيا كما إنتاسرة تنبيعون nanti ken madaniyum pakenga wa ken makiyum pakenga ala tahqiq dangana on kam ken wurin hota na ko ndengo himbe ga hitike angana kumu idiga mun palle dron magan doro ken bugondi tanguti ni ti keba ti kiande ay mit ala tahqiq ken wurin hota na himbe ga hitike arsa ona qur'ana ya muna yarin kunna wala ngala musri adi awa haqqi yugo yanka makka haqqi yugo yanka madina bo hana bega yanka makka kini iqra'i aywa ngal lagare bega yanka makka honuti ankabutu sura honu du suratul mu'minuna honuti wailun lil mutaffifina aywa haydiga musik Allah nta ho kalle bakano anna su ko manati ngi on na ke asu bandi asuri kalle ngo asu dalle na ma hana be ga yanka madina kenni baqarai lagare be ga yanka madina kenni suratul maida bo ke ga na bunu suran wa suranu tanawunu karim me so ga yen kunga kibarendi الفاتحة بهيجا كوسيسا كني كوني وي كون ناتي كني مكان سورة ني كون وتني مدينة سورة ني كين سورة نونو مسوق ني خبرندي الفاتحة يمتكو كندي يون كون سورة نو بهيجا أو مغا هجيني كون سورة بانو نيانكا تاهلو يعني أن ينقام مدينة أن ينقام مكة اللي كله نيانا amma aywa aya hana bega yanka koni ora sura hana yankante aro sura lagare yankante ara kunko makka do madina aro men so kalle mi ayanka aya hana bega yanka qur'ana di ken koni besu gum ken diga mo hilda ken besu gum ken di ken iqra sura rabbik kata annaka amni aya lagarunga lal itlaq besu gum ken di diga mo hilda ken di aywa mutlaqan aya lagare ka kingin Allah ga diqa kanu kotai iga waga sagani ni kota be kata Allah subhanahu wa ta'ala ay mikin al itlaq besu ge mukindi besu ge madi aya hanan iqra kata aya lagarin qani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah subhanallah digampana iqra qara tan kaman toga an kaman be gara hon su taga ad aramar men tuindi honga aga makinto kin digam pana qara'ti an kaman toga an kaman be gara hon su taga ad aramar men tuindi honga aga mahimbeto an qara'ti an kaman toga an ga mai kebeto Allah ran tuinde kebirin annan wana maninya an gulina sista kibla ho haiga kanda qur'an sakin sun gulle an gullina
atanda digal lagare wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ngarin taw ken nogondi andu mogotu kotay de kota bi ago sagani kata Allah ngan taw ken mo na mogotu kinga de al ittiqa'u min al ihzar am mogotu de anya halle natu maga sigi an sage kota kata Allah ago nyana mo burenga de gebrenga to o kema koto de golle nya kote an sage kota kata Allah am mogotu kinga de kinna nya ko an sage mo gon sureni de kunando Allah ndagange mun denni de o golle ga hayno ni ko diga mu hilli wase ko diga mu hilli qur'ana ga tampene ko hilliya lakafa o nda halde arno ko mun soba o ko o nyaalin do to agunye la ango nyaalin do golle nyando ko do golle anga na honni betu anga da ken appliquer nanya ken na hawan kama dina annahu qorentu antak mananya qur'an warna sukul anda tu na ka huma me anda gollintai ati man ken misalin di kamathali alhimar yahmil asfara ati tuana qore angna diga kompendi ya hakanyawo armor man me hakanwo kitabinga antak man ngul dana koy mani kuma nganda haren tingandi gapenga ana haren tingandi gapenga amanari haren worno karangundi wa asri worno karangundi wa ay mun sornada ati yemu misali mono koy gebe tuana ma asiga nanya kenga de na tuna ka huma mi antanya na allati ando haren tingande gapenga so ambana sahaba nunya alla dungengi maga ayanga nari iwa qarna inda qara iwa fahmu yemundunu inda fahmu yemundu iwa gollini kibre o ayabani khana wutu me ko woni yana wa qarna ora fahmu ma fahmu o ken tokon hakaran do wa fahmu o wa tokon on ta gollinde ken ora hotan wutu kare alla faran sawon man kunduga لابد من التطبيق أنغرا قرانا تو أنا نيانا كي بدا نوت نوتو أرنك من الصواب وعلم أيضا أن تقري نند قرآن كي بي هايجي قرآن تغندي كتا تغندي تغندي سار تغندي نغوونو gurujan dana ngokendi aro gurujandi ho yani karakinya kamaganya keni sara hanaga atonanya utlaq ari kamakinya kari keni sara bani angana kem pay qur'ana de angani ni keni tampili do sura nu karagi yayi kame ado tamuro nagato anga tan do karawo boy kenni qaranya kamaganya awa sara hillandi ke bidan hoburun kante mba dani kenga aw qarne o qarna doron kanta golli ken sara ngo qur'ana kedi ken ngo gemme tan nagate sorai kame kedo tamu nagato tan nagade sora wono al o qarna doron antanya na aw qur'ana kedi o qarna ka agolli tandi sikandi kini burkandana mbani kini sura nutumi bani yayi kini karanya wogo kini kin suwonya na dron wogo kini nandi kenda ma kini sura nutumi nasxafi wala mansukh tagandi nagatandi aywa burkandana tadi burkandi hon tadi karakenya tadi kamakenya tadi kenni maniya tanjina ate da sura nusikani kinga kempo gabenna aywa nautu ya siniya kata ureda nga kempo gabena kinyedi no tuindi honunga no mugundi honunga
bogem puka bon kinyedi bon an ne ga hay ke ko mani usawar anna walangale kita na to qur'ana ga himbe ngati allati na allati an bai diga me be ko Allah gara ko kanka nasikhu nyani wa wal mansukhu nyani ayo muhkamu nyani wa wal mamani nan annan kuma na kentu an godi allati annan kuma na to himbe gani parce que nasikhu ngono mansukhu ngono muhkamu ngono o kenta na wono mutashabihu ngono donc ne muhkamu nganai o kebirenga kendi kite kendi koni mogo kendi tringa mogo mutashabihu ngandai kendi kite kendi koni mogo kendi tringa mogo nasikhu ngandai mansukhu ngandai wa hakaza ke mogo di wa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah faren diga min khano ke mogo di ngati Allah farenti nasikhu ngadi mansukhu ngadi muhkam ngadi mutashabihu ngadi kendo sahihun do dhaifun do mursalun ndo kanta mekili okay saura tuwan ngono na iyo na kiya dabari na mugon dabari na walangala na niundi sikanta de besu tuwa wulan takngine ke mugo walangala ninga natu dakendi arrasikhuna fil ilm kunyan kinyekeya kebidenga kurna yumatonu mbugu bitedi ni bugu tambiya ida niundi ndenya na kitabu barkanton ni dabari na kitabu barkanton wallahi ni wara ko sabura o be tuwa unga makinyeke ona bugu khatawdi nga daiman adamare men nyime diga mo ngene kinga antalla hiya mundayi meda kin adamare men nyime diga mo antalla hiya mundayi meda himbe ga new himbe ga wa kisini ni himbe ga wa la hiya ni himbe ga wo abaka bitedi hadamare men nyime diga mo antake munda anna nyon ko lallo no botinyere wakati su andiga nan do andu dringa sanda wakati su anna andu tambendina wakati su kin adamare men nyime diga mo minatinke walman min nyime ne hoy goy kin haramare men diga mo kem balle ho hon tanu agama walangale anga hiti rasikh ya fil ilm andu kullahiya sa andu kullahiya himbe sa denga wa maga igra dabari Allah ta kata ganyi mi ya ko ni na nyima killa maga tangandura kalle ko ndiya anga ne rasikh fil ilm ke birenga anyi menya mujtahidun keta ken kama anta gaba gillit ken pakati janko sisa angana tabaqatu num bay minugo tarikhu num goni tuwanu ndo lalimu ndo Allah ko masru indi adamar mun nyuna wakati ko linga surungo were wakati be aso ambana mianwa nyini jamane no gonde tampil de sere tanjike sere kame sine no gonde tanade sere tangarga sere ken jamane di milio hakan sere yantanu ken kame sine no gonde sere hakabe ga dangi wanga bay nka himbe garawa ya ga bundi na anta gaba ke majope lengi na ke walangala kundu asere ngabe ni anta gaba de mla sere ni dugu lahiya la ma himbe nyanda ar himbe nyanda ka hokore nyani Qur'an harafunun yirigaye wujine wujunu harafu yani aro tampille do wujunu karagi harafu kenya ni arjanna kahana aywa escalier be go arjanna di kahana daraja no binu ga wadi kan kenye wujine wujunu daraja wadi aro tampille do wujunu karagi daraja arjanna aywa adraja num pilido menaga kamu karagi sine trende video menaga alu arjanna kon arjanna deben to ngani nga unta bana de serebe ga o kanga o adraja hanan kama aywa kyo sikandin kama wuji ne do kamu karagi sine trende waro menaga aso kon arjanna aywa ginde allunge ngawdo hanan bangenye donc ano kunno Allah ngadina take ginnago wutu kamunye yankana
aywa bani ga no kunno langa dina tigam pakaya anko arjanna deben to ngeni nga debendi kunda nun tabana de kunda ni kalun tabana de aljanna ko ke mo yadi nga diga debendi bane anga tunu keni hungumin kundanga keni nagandon kundanga keni miskin kundanga anga tunu anga ndaro hungumun kanu ngadi igo me kane mo bangin kana tunu aljanna kanu kunni deben to ngene kunda bana de arna ni onuda يا سمونا اقرأ ترقى اقرأ قرأ أن سجيت من يقول لسري من زوا حرف دمني أرجنا أدرجان دمني ناتو أنغانيا نقوم نكون أقرأ موبي أن سجناتا كبر أنقول لنا نان سجني نقوم القرآن يا أيوة أن كان كانوا ولكن بقى يا أرجنا دي ana gulle yo seren segendi serebe gulle nga nan segendi aywa haba maga yang kanton sare kenta nyankandi an gulle nga nan nyankandi ka haba surun sare kenta segendi qur'ana ayanu ayri gaye bakke wujunu tummi aya ado kamutummi ado tandume do tumu aya kenyani o kesuni awa akingara himbe bangandi agar himbe jitandi ko tana konin dengu himbe gahiti kuyi qur'ana tagande ayam bange kenyen alla gadi shu'ara awa sorandi adi musa kusa gasirindi dokonga anna kusa gara doko kenyi aw hontonni tonni igawo kengaran kutunu wa keni ayam pakke keni tagande nga harafun pakken tagande alla gadi adi musa di yugongo me khadar ayo anna gamundi ayu gonta dangane adi musa an pay gari hoy himbe atu indega he bon nukran nunu kebe go nukran di kengo tagandi hanandi ka fundo arai haraf ken nogondi akilema ken nogondi kungo tagandi banandi wasoran qalle kamindo tamundo nagato ken tagandi ken hadidiya aro mujadala نعم حديدي و هنندي مجاجلة كم واوتونه هلاندينا عدة كلمات 77,495 كلمة وكذا أو هجيبين قلينكا وي تندمي هجيبي دونكو كينيا و اوتونه نغاني كدي قوم كوني هي كرومبا ني كين ساودا انت كين ولي سي قصودي اكل من بقي 77,000 تانيري وجونو نيري aro kamun nagati do tankarage kelema yani tanyere wujunu aro wujunu nyeri aro kamun nagati aro tankarage kelema ni maniya anganati bismillah kenni kelema bane arrahman kenni bane arrahim kenni bane alhamdu kenni bane lillahi kenni bane rabbi kenni bane alalamin kenni bane ki haqqikum nga qur'ana kelema bane koni ma nanun nagati wada bane kengo asilla kay me mon kama bane kengo agundondi anogondi bane kenni akempa bane kengo akutira nyime akutira aga kuti aram kanne nokobe anwanyi ni yogorontai bane kenga ago kempa be angana hayra na hayrini anwanyi ni mogontai anganda hayndi qur'ana ga me kitana mogobe aya ga me kitana mogobe awa kotundo kelemanu kanan kendo hallanke igo me kitana mogobe ango jidin hogabe ya sere bi gana balagan qara na maanin tu na bayanin tu na qur'ana wutan ya ga na hay anga nyini botentai kempantai an wangi na harafu suga kon no kobe ko horanta konni nonga himbe gam pasai ko tebe ga konni no kobe kelema ko horanta konni nonga himbe gam pasai adi kane di halle angani wutuni hay anga nyina nganda
kengutu bakkano nantangu ho horono himbe wa mana kertini ango bote ngalle anyi me watun aram kanen to ana an wani ne tempanye selebi aram kanen to na tuyime an na qur'ana wutu igo jide yandoro nan jide nata an ga lugen tunu an ga daga men tunu an ga na hantunu ترتيب الصور هكذا sura nun ka hana ni nyana mera batu kemo godi توقيفية o gemu kinga ora ko tari kemo godi na li baitul izza na sanke na gina Allah farenga ko in han ko wa mununu mo be ko tabe kem palle gari ora ka huma me gari nan gemuti a gari mo be وأما وضع أسمائها to nun na kullo sura nunga بالمصادر gapundi تقسيم na tagandi أشار keni tagandi tamundinga keni hijibe tagandi nagatandinga kena tagandi sikandinga keni juzu ubane keni hijibe bane ya من الحجج wotin hujjaji thaqafi kenya na ken dabari akhidni an sahaba qarigan di sahaba nunga لوضع sura nun togonu arakelliga sahaba nunga باجتهاد ay mejtihadi في تقسيم na tagandi kemo ko ya ken na ay mejtihadi ni na kenya sumuninga na kenya rubu'unga na kenya nisfunga na kenya hijibinga na kenya juz'unga ken na ay mejtihadi nga sura nun togo arakelliga sahaba nunga nga kenya na dabar ko ni ولذلك تجد ke sabura an rubu go jopanten alli qisan naganendi an go awa hijibe go walla wasi qisan naganendi alkiya man sauda wasake an qur'anatu ja saqafi ahin ka bakonten agara sahaba be kari Allah farin sahaba kute be kari tanja tanyani ya hanga mai akwaren ya amfani an yi gan sago ne diga min gwanin wasu ringa an yi gan sago amma sai kan hawadi yan sauna mutu ne an na tongo amalahu Allah bi lutfihi arna gulle ma wati mo mo nga kem balle wana mo sirinya de nga Allah latif islamin yani amalahu Allah bi lutfi arna gulle ma wati mo mo nga ayo ar hosuren kanya de aw suren kana gabe man ya wo rubu undo awanya na kundo bazi an ngani aram kannentu an ngana sigi qissan na kanendi atunga liga na kumbani na jopa kurma qissan ngana nyima ngana sigi ba an patin lau kallan kamma ba an sigi diga men yugo naganendi sumunen sigino marubo on sigino mahijiben sigino an yimen kawo a wuretu atunga liga na kumbani na jopa kuruma minna ke kanetu o ken sabura aw sumunen sigini ne qisan naganendi aw rubo on sigini ne qisan naganendi hijiben wosi qisan naganendi man sabura himbe higani himbe go atum gosiri an go kanini katta kutentu agunda atren kandenga rakin sau anyara bukaden to akhutu banu baliyat hijaj anyara bukaden to kini qur'ana kabarenga dehunine maga agari kamundi mobe agari Allah faringa mobe sallallahu alaihi wasallam aya makkan soran ga himbe ko ni kendi madinan sora ga himbe ko ni kendi me sore ngo sora haqu benudi fa akun kabaren ko ni aya hanabi ga yanka aya lagare be ga yanka qur'ana mi go tani haqe be yan nagato ingana bugono kiliman pakke ayan pakke harafun pakke harafun tagande kiliman tagande ayan tagande suran tagande
ahayo maga mogobe kona kitin sagondi lakin mogon ko o kan qur'ana la ilaha illallah بسم الله. سورة البقرة كي ينجيلا على الإطلاق قرآن سورة سويا أسو مجنان سورة يعني مسورة ينتادي والشريعة دبر يمغني وادي كوي مجنان سورة نغانا قولين لكينا مغبي جمال كرمبا ينتا وسيسا مدين دينا كرمبا كبيرنا jamane alluango aplikene mogobe dinanga kebe koni to na Kenya ona ke wara na ke mo nya kunni islamul hengo himbe ingar taondi igan tasorno himbe halle ingar taondi o Kenya ganya kunni majina sura nun golle ni Kenya ngaba shariyan kitum buga be ke sura di na otu tahunde allambate odo me na ngolle awa jukusiru yagun kibaru waranden kibaru laidan kibaru adu shariyan kite gabe ayonu nga adi kumbenu nga wo muminan magankuton ko noda na kahiri magankuton koda na munahi magankuton koda kebide nga dinan pakika nga ni kebi awken ko noda kahira gundo nahi gawon kagani himbe haqiqatan awken ko noda ko sabura anyi mena hay wulalingin tagun adu galma jigagu iga baka medi mogobe anna kentu gilire kempalle aworni tagande njoppa mogon koni aworni adama de mum paba aw kem mogon konni hinu nganya mogobe aga nyakai hinga mogobe aga juntalli mogobe a kebrenga aw kem mogon konni ko sabuda adamare munnatu kamane kore kallangun dengara daronta ku benya i habada ona kentu kendi awo diga men gabondini sura ke kitabi yankun kamma nasaran do yahudiya kere ma yahudiya awa gabondi kun kamma basa oti madina sura nyanni kunyanyi madina na nompaga gilli alla farenga mari kebirenga ibe ga nyino bone be ga bidi hoburu be nu gani iga here buru be dabarni sura ke mo on kon islaminun da inakentu basa hosrendi no gondi jambanya ni no gondi na kummen so wana islaminun kane lahidu guru jaye ado na kona lungondi na nyana bonondi na wutu gilli isre hananu na wara illenki iga kubenu nyana igo himbe konni na kunyare konni oda
kebirenga angana hay sura ke angana tagani sikoi tagani bani sunyana na islaminun tuindi yahudiya num masibani Allah takenya na duro de kempiti madina bane de ngurne har lengi sogoba ke yahudiya nun nya masiban muslima on kamadina masiban su har lengi sogoba ke sura qore anganda tagani sikoi tagani bane ni na islaminun tuindi yahudiya num problemu ono mogoti ya na kenya ko wa har sogoba ke mushkila suga islama gundi problem suga wadi qote suga wadi me fambala suga wadi angana tagandi tamuya akabun sugri yahudiya nunya bagi be Allah koni aro ora wundi imasibanga gilihi hinjo para nga yalli okiluro lawni ndekewa o hakare wadi wa mo hike hay noni awajupana ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ati israilanko kharin kisiminge ne ma ngara ne ma benya kamma awawtun kinyi maga wotini awra kambe wa idhi tula ibrahim rabbu bi kalimati fatamahunna na wutuma nono ndiga ma ke ayay asuni kinyi a akuten ngoni tagandi sigandi num pilli ora ko mo be ken sharia dabare en kibarenga ba hinjo pande nyanyi islamin jamani nyani aw olla hingo maniya alla yimena kille dabari na qur'ani na kino ya olla hinna kinyi ti yimme sharia nga adamare mun nan tawona mewari conseil ndo député nun la at-tashri' ilahi rabbani alla yimena sharia kino ya o himbe nyana lo kebe olla hingo kinyi Allah da kenya kinoyi abati ira kan sahaba nun bane de ayati islaminu o minda ko sizandi adama dum nyume diga mo en annandu tampi ni kenya loda wona honne en togono no du wara yon kola kara hindi wakati su misal le ote on islami o wato on islami islam on ngara kite be kini kenga wo ma ote ni manitana on tawuna ke koni on tawuna yakundu on gemu kedi man sabuda on wodu tampi ni doro anya kan dai o kana gemu ho de to na kenya aro Allah kalle kan tabana sino hilli sikidati o yimme o man kan ngirne kare to na kella ke wara ona nya ke kai onda gemu kembere kare o conseil nundo ensemble si on a de karagi o ni ona ke to no ja ke sire man sabura o ga to islami Allah kalle ngom gabane ona ke ngutu anta haragini anta yillene anta kupene o la yan dariwa o duna tumenga di la harakane la adamare min daiman ani du tampinina wakati kinni adamare min diga mo ibiranga sumen kitunga di na walangala haraga matime mo osri hijun kitunga di umran kitunga di jihadi Allah kilini ken kitunga di kore soni mo ngadi humbe go jongini kenga yugondo yagare warande sugunde laida aywa anna gamundi umma ga yagaru benu yagi aw ken konni aywa umma aywa tindo yagare nga na to wakati bedi aw ken yagaren konni ado ho ga jongini islamin kore islamin kara gan kabana nyam gobe aw ken konni parce que kore nyani sogore hanabe go tipi ago sinu kore ngana wa haramar mi an kore ati mo gonda senu mo ngana suro kan ngosuro no nge kan suro ange kan suro ke kan suro kunda ngosuro no kunda no ngana suro debu ngosuro no debu ngana suro jamani ngosuro no ngat so gore hanan ni kore nye kore nga masuro wali yazbillah o on tasuro o go muskila be di lengi kenni kenni kore su bono maranden kacin kuti kanun bono kunda num bono debu bono o gani sagani da qur'ani na hay aw hasano suda kem balle awni riban kibaren koni na gongonde qoren konadi na hatande qoren konadi na digame be a qoren ngani mo sire aga be gata aga tumundi akanu allai
himbe ga to ga do mena ga giliri bangolli ga ana rakawara aga manya karatu gajan ga do Allah di farin naga anda sage daga halle me agara gore be kita ribandi kendi ga gara ka kama ga sirun naga si kallenga asirun kama ga naga sa kallenga riban ko na kala ken to kono ar sura ke worni ke mogodi ara worni ke mogodi ara worni ke mogodi awa timman ni maniya naslaminu ti ono jon koy tubunga ado sagayinga aro lagar qasenga kata Allah subhanahu wa ta'ala wala de mande mundu Allah ta'ala maga anu yida iqonnun kamma no qarangundi duwaunga nanti duwau نار اللاغرة ولا لقنتاغون غادي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أرهم آية نورن كبرنا سورة كيان عندها هاي أو جبنة تمومنا سرهم بعن كتونا أو نيمنكا تمومنا سرهم دواونا كو سابورا ada kamukan ngoge famunu me kitay ngonyana jo parundo anyimiran naga atanasu bainal badi wal khatam kebrenga diga mungo lipi meya iwosoni me atorni ti suratul baqara man sabura nan sura mu'jiza qore nyugo wadi alla garanya sayyidina Musa dangani na huren sehendi ti na nyugo na katu ke sabura ken kisanga wadi na nyugo ngana huren katu asehe ke birenga usara sura ke qri tin na sura ke sura awgilla fasangon dawwa Allah fare sallallahu alaihi wa sallam adi qamaga kompunya koy qabrunka shaytane aw wurnu kompe nga kompe be bakara suranga o qaranadi qabrunka ngana diga serentar no batien tanyana no ho yani magan kombe ndura ko kunduga an kombe to bakara soran qaranadi bakara sora iblis o wurnay mungkin afta mun tawon ko an damunda iblis allan kombendi shaytan nyang kombendi to ko sora ke qarna allah ko nyananda ati qari qara bakara soran qara fa inna akhadha baraka وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة عد بقرة سورة أريغاندي كني خير غبني أنا سورة كتغنو كني كسارني أتي با ترانو لانتا بقرة سورة يعني سونيا نندو كروتندانو نانتو بقرة سورة قرانا إيرانتاندا تو كين كاني أدنى نهانيوي أنا ناريغا كني خيرني الله وتني قراكينيا كما كينيا anganda to kono hasra ango perdinde ango nimisinde bismillah alif lam mim الله أعلم بمراده بذلك ألف لام ميم التفسير بيجا ومغا كين الجلالين صاوي كينو أحاشيانا وخطنا ومغا أو تقيوتنا انتي هو غني كويا سوران بينو جوبن حرفنا واكو نكوندو الله يعني الا مرينتو الله اعلم بمراده بذلك الله يعني الا مرينتو هناك مفسرون او هو كونو فسر نديانا كونو ايمانان كوني كتاب بينو كومغا كونغا كوني كيمغودي oda riga kemmo hanayadi ibn arabi wa konni di bakara sora wugine yamari wadi wugine kabande wadi wugine hintuwa wadi wugine khibare wadi
a'udhu billahi kunnin ka asihe were a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi kunni aka koni mogonu koni mogobane he oko madhabindi ado abi hanifa madhabindi ado shafi'i madhabindi okuti nanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim okul madhabinu sikki kuda ke koni mogo ya sugandi iri dallenya Allah wa qur'ana di fasta'iz billahi minash shaitanir rajim Allah faranga de qur'ana qarna tangay mundu ti Allah yi anan kisi shaitani ya kengani gidu ngara hoy kebile nga kun sikida sugandi anna ko ni ke kon mo di a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma ahmad hanbali ken diga mu hilliko adiga mpana kenti ikewa sugandi ni annanti a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim ngo Allah nyagana Allah bega honsu mukaga honsutu anin kisindi shaitana bureke toraga akenda aya num pillaka mami fasta'idh billahi innahu huwa as-sami'ul alim adogar aya hana be ko na kendi hilika mami ga thawri aro lawza'i kun qaddigam pana bo kubi hake kuni madhhabi gumunye ngai ndam madhhabi kunna gatidi i madhhabinu har ginde agama taranyime akutenga be mai kan madhhabi gumunye كنت أموتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم وكون كراكي كون وسوغاندي كبرنا كون مغنو سكان كادي أما هناكي مذهب كورو كسكي دا كينيا سوغاندي ومذهب ننسو أسو كاندي كما أسو كيلسري كما أنا عندي بيسوري قليل القرآن ياي سريم مغا ta'assubunya nam pasandi kallem bana asrin kuma wara ko mo gobe seren ya akhira to kendi kim bugan gollundi anda kiyan wallahi na ngeme sawaba antare to ngi ngallege an ngallege nda sornta sui kebire ngandu kullahi anga gi musre bane tige ngo alla da asre ga ya ka here nyan nangi musre ka ngallege bane he arantar nya bane an wotan bini ho himbe garantanya ebre akiten ka jama bangan tenti hokkanun tenyeni qaranga nanda angane qur'ana qarana anganta sallini anna a'udzu billahi kuni jama bangan tenda kenya kuni awanka ata'u iwa hillana kenti wajibi nyani akahana kalliki anga kutu mustahabbu yana anu mustahabbu da wajibi ko gabe kunu mena kade kenti wajibi nyene anna khara aywa nga ibn sirina ti wajibi nyene nga ngundi anga nda ko tabane kenda wajibi na o kekenundi kembira akutene mustahabbu bid allati anga ne qur'ana qarna anna ko ibra wajibi nyene nga ngundi anga nda ko tabane kebira wajibi na ko kenu akuteni musahab na ko ngeta o kengara diga ndo kenkileya anyana kam pakati karangin kane jama'an po gabe da kenya ko ko o wanya na mo karangin kane na ko lalimun po gabe da kenya ko nganno khaiyo kenga ko ni tan la halle karanga tan da kenya ko an at la wakati ban tanga wa ko ajo pante betangat la wakati bi parce que Dawuda ta'i kenda kenya koni kenga ni madhabi menyu goyai nga ibn sirina kenta anga na jopana anga konni anga na tlaka hana anga konni na kudiga musika o kenga di anga na jopana anga konni ado anga na tlaka anga konni ado ajo pante awo konni anga na tlaka hana awo konni isura manit akote maniya aya ke konni mo anganda qur'ana qara annako alla wotin ga anganda qur'ana qara ni mani anganda tilawati ballo wotin anganda qur'ana qara ngilla muru kebirenga annako parce aram kane ko mo gondi alla ntatina angalle ke bane yani
idza qumtum ila salati otni mani anga na gillela mur watu be kata sallin anan lagi me diga men ko mo ngon tite angri halia o ke bidaga ke mo bani ya ke kadi anga da karange la muru anna ko ni aro famini ka tanga da kara anna ko ni don antla halia nan na ko ni asu qalle kari na qur'ana yayi katim lagara jopa ngisi ni bulu sai ntla halle ka alla ngisi na toranga wa bismillahir rahmanir rahim ila me so kin qari lalimunu yalli kankani o ti me so ngadi o ki hawala ngalay tuna ne ya الفاتحة دي الفاتحة تنادي أتقي القرآن دي وما تقنتاري أيوة أدب سورة برايا شافي وغاديغارو نقوبة يري أدو لالي من جمان يغو كنت الفاتحة آيان يغو يعني أدو سورة سو آيان يغو يعني كند شافعي كند جمان ديغارو كنغا كبيرنغا awa adoka awa sora o sora aga konni kem panawundi andabu bara'atu ya awa basa kundi garo maniya ti sahaba ngonu kahana diga menyen keya ngallauza ingendo imam malik do abu hanifa kundi garo himbe ya kunti basmala ke bismillahir rahmanir rahim ti aya he al-fatiha di abu dawud yimiwa konni nan ka hay wala min ghayriha hara tanadi gilli sura nunga amma ku koni qembe lawza'i imamuna malik abu hanifa kunti al-fatiha yuhi abu dawud ra kuna ka hay hari sura tanadi yuhi inma hiya ba'du ayatin fi surati an-naml qa suratu an-naml di aw ayan yuhani aw bataqe be gaggi aw aga salaman do bil qisan ga أو كندي إنه بسم الله الرحمن الرحيم دو كندي الفاتحة دي القرآن يوال تاندا بوكينغا أبو داود دي أغا نقو أتاكنت القرآن دي صحيح مني صابورا نوالنغلا يلو أنك همني آيان دو مينغا إمام مالك دي نفردان سلين جو باتي الفاتحة أواتي بس ملنغا أقون تني nga awa ahmadu koniti ayugo he nga kendiga munda me soge yalli al-fatiha yugo ni wa ma yugo he akenda diga mu hillugo biren yugo anata yugo ni biren yugo anata yugo he kabirenga kemme ngandanya indati kharamonda diga mu hillugo ni kemme ngandanya biren yugo ti ta diga mpanani ke adiga lagare ni ke kenga koni men maniya asga kon horunati lalimun diga hana anna kenya riga horunati la adiga lagare anna kenya riga na ke osiran koni karangana anna himbe go jongini tijar anna am pakare to kendi aha qulu baske inati qari ke aro qarangundiya be ga giri bakatta ga honun kamanga bismillah yani annan ga kitan bismillahir rahmanir rahim Allah ga ande qarangin jopana qara ande himbe jopana qara jopati ke moya ro qarangunda ya walman kew sehene ngo jopandini ngo sehene ti Allah to nga kebe gani arrahman arrahim kini basmala ngana akmare akuten wala ngalaye ke ngo fiqh kitabuni malhabi haya koni besu fiqhingu iqalle ngala aslan tawiya ya gamra de imam maliki di akon tinni na jopati basmala an ga naro amma habin kitabun di an
mustahabin na ko ngalli madhabin karam ko ni wani an wajibi na ko ngalli madhabin karam ko ni wani nan taw gemme annanya an ga walli madhabin karam ko ni hari kitabillati hadi an ga asma yutu an ko kusu walladi donc way gara hewo su kallen ko ni an ga nari madhabin di an ga wala ngale ngalli ad kuma kinye me durgi kambo redi ana basmala ko al-fatiha sallin no gondi o amaka di o be su sigiranya na maga be su dalenya na aga sere su yagala an ma basmala ko sallin di tan sallen bono akma ngori yimbe aga ho yagala ka tanga nda ko sallin dan sallen bono akma ngori yimbe Allah kallem tikinga ngata ngora yimbe ngate ngona ndro Allah kallenga akone Allah kallen go yani na togono yimbe ga Allah kallen go yani maganin kallega yayi utanna kin bugal likindi kwa bugal likindi akonni asantin ni akonni malaga asantin ni amma madhabin di ara madhabin palle di aswangi me kallega di bismillah Allah alam bi muradihi lidhalika na'am kimbo kundu nasoran jopati harafun kundu harafunu tamido nagato ya wutuntinni Allah da gollu kusunya tikini aga sura su jopati harafununga harafun tamido nagato ani sigiri bin harafu tampille ado bonmeni tampille do segwani bo tagande kede ara sura nun jopati kini anta baka kitogondi anga ni hay momo anga ni kun harafu tamro nagato donc kunyani quoi harfun tuwa kun kawono bo woti ni kunda al huruf nurani kun waken kilikin ala suran jopati kun harafun yayi ana suran mani medi tampilli ado suran kabbi aw kenya jopana tike mo ndambe ya himbe go jopana ti alifun do lamunga kenni tammudo sikoyi adi himbe go jopana ti hayndo mimi nga himim kenni sura nu nyeriya himbe go jopana ti tayinga kenni sura nu nagatiya himbe go jopana ti kafu nga kenni sura bane himbe go jopana ti ba nga kenni bane himbe go jopana ti sad nga kenni bane himbe go jopana ti qafu nga kenni bane himbe ga jopeti nunu nga kenni bane ya awa kebe o haygara kebe ko na an gani ni honu ana bane ko ndron qom sad wal qur'an qaf wal qur'an nun wal qalam honu kan hillo qom hamim honu ka bo kunni sikoy qom alif lam mim honu ka kunni nagato ya honu ni karago ya kenna kambanga hemim ensin qaf kunna kambanga kebe aw kemo wali bane hillo sikko nagato karago الله أعلم بمراده بذلك يا دنكو واكن كم ويا دون بلا يواور كوني تفسير كتاب كوننا تي قرآن تغنيني هنتي الله تغنيني هن توسو كونو الله تغني ويا مغني ما تعرف كن الله يا كنتي أيوة نجام الله ممكن اللطيف يا أمنتي أولين كن المجيد يا هم قال الله لطيف مجيد الإسلامي الله أعلم بذلك سوق النغني بسم الله ذلك الكتاب أعطيك كي كتابي يعني ما هو لم يكن كتابي بيقرنا أننا تسكندا كتاب الإسلام
arabun qarni nyati arabun ta tiwretu kewi la samana e an sare hodi nan qoradi an ngadi bada tange ngina do hoy go nan nda wuretu kewi la ken mun fi nambe alif lam mim kewi mun kewi zalika alkitab ke kitabe be ma hawla min gaba qarna agan tam hotay qom alif lam mim la rayba fi qaratu sikan tadi de sikan tadi agiri Allah yayi sikan tadi ke jumla sun khormi zalika ni ina to awo kebe ko ni agan tam hotay annas kunda masu an ko kunda masu shabihu awo himbe to agan ta himbe to wala min duran kalle kunata asugri Allah yayi kata gai sikan tadi ya Qur'an sikan tadi agri Allah sikan tadi an ga na fi Qur'an magri Allah yi anda ayan konko de ke kata an ga siga Qur'an yi gode an ayan konko de ke kata kibra Allah farin gara ho ko ci Allah ti asu ko de sikan tadi amma ti hala fi zalika kin kun muhabba manan gabe ne ko nan da ti hala nani hala kin na manan أنا آخر ذلك كي نقول أن حرف بيكني أن كلمة بيكني أمواني كم يسرني كم فلهذا وامانا هذا الكتاب أنا ذلك أندوكي يعني ذلك أنكن هم بهايام مغادي am haya nyum ko la gari mogobe am pakare ni mogobe am simay ni mogobe am ga saga ni ke kampanye man sika ndenya gawadi mangi ngama saga yimya an kenda an kalle kida wani ngula ni mogobe de agri Allah ila riba wa hada anta kisus Quran kile masu gawadi wani na go mutibe an na bu na ko hore kyau ko mutum da da'imun an ga Qur'anan ko be wuto an ga famun nan na famun musre zalika alkitab an ga wuto ba an ga makata famun an da ke kitabe ko nan ya ma da an ga wuto an ga basagai ne an na to nan da'imun Qur'ana ga wanki tindi ta da ke wurni zalika alkitab la rayba fihi الله قرآن كندن دانا يي كونو دا بينو قال دغرنين الله كان قرآن يعني كندن الله هيغا دا قرآن كريتيك كنداي كي ابلا كي هارجين كان بانكيتا دينان تا كندن دانا قرآن مي كنداي ني كودا سو لغارنين الله كنانا kan Allah kan nga ya marhin golle na Allah hasin kinya to da Allah kan kebre nga an na kinya ali ta khaita nafsaka min an-nar anda mut bi dinka abu Allah kan da ta'abbata ya marhin da bari na la to kutai an na kin koninya anda mut akeda Allah rawan kisin ne de an golle ke suwanda no arna sura arna kebrega Qur'ana giri Allah yayi wa kandan da nan gene ko mununda himbe ga kande so ke himbe ga warni kande Qur'ana yani kande sabuna bismillah koni kawa kulli yamunye diga to ngondini bi mo de Qur'ana ko da ngani lil muttaqin koni Allah kananu ma aw haka ko nata kemba an ko ga swandi kembe anta khayri kemba an ko ga masro andi anta khayri hana isa gontengo himu undenga keni maniya to ga ndakara o wundini arjanna wono yimbe ngun kondi ganalli Allah faringena ko ndoti Allah ti o mu amu ndengo yang ko sai ku dangi nan kaso anya ko jondi manno sawni nay kullu ma ghaba anna Allah faringina ko da o sawntengi
kamun kabare be ko ni na malika no kabare be ko ni na yimben kabaren ko arjanda kabaren ko agara ho ko oma wari oran takata walli ngagin gara ko bane o sai bo kenya ni digam panana ina alla wono kona alla wono seresu kebringa nan sagai na to mawari nan sagai na to mawari al iman bil ghaib kin kanu hana ina bismillah wa yaqimuna as-salata kem palle iwsallin dumandini iworni tisallinga ari haqqun sukeni iqama salati nandi hayya ala salati hayya ala fala qad qamat as-salat ay kem bede iqamu as-salat kenna yuwe salli kokote salli islama kunta surna halle ala jabati mani al-i'tiqad himbi go wajibini alla dangani aga ni muhalinga alla haqqendi aga wodi gan alla haqqendi al-iman bil ghaib annakintu malikanu kifaru annabi nyimmu kun suwa kedi kengana dangi mallini salli salat alla farin digal lagaru anyun kin kanu na to aw kuma na o yamarci mani a salli wana mani holo konnora itiqad sirem palle salli iqamatu salat salli yan qotobati en sui armare me ko tasu an ganya na takarago mogonu karagi ko ho on ta toy inda waqtiya nan kunna anta sorno sennawo bi halle islamin na kentu ken wajibi ni anta sorno waqti lo yem palle anna wasalli waqtin tu anta sorno sennago palle am pate an dingira an yirami anna kentu anta sorno sennago palle sennago anta sorno jindambe bi halle anna kentu sennago mo anna kentu tamam yin nyaganda an kallenga anna kem mo gontu anna kitentu wati ngaro annan salli ko hon magarandu kennaga nani hakaran wo komenga sallen takane sallen yan ko to batiyen suya ko tasu takarago asuri wakati asuri mo yani iqamatu salat an anda kata kenyana kebrenga anda salama on sigindi sallenga gurja maga dongo dina gurje de ando gisindi ken sirina ka to sallini نعم بقى توصلين بسم الله يوانا غندي اللي هم وغري ورجع كينغا الله بتيندي الانفاق مر الله غير كبين نونديدا الله غيندا غبوي الله خلينا دي ممن دي في طاعة الله كونو هنن سير قوري غا غربان ترى الله خلينا كنا كيم بيقول الله ما كنتيغا Allah gara munfiqu be tiga anna hagande munyana Allah killinya di mo be go gemme Allah yi angarono kella kenga mo be galle Allah da angarono kella kenga Allah wudo kinyi komo tigan tonye daiman al munfiqu fi sabilillah Allah wa tigana serebe kallenga ora Allah ya mariyendi Allah batiyella kendi Allah sagolla kendi kinya tiganteni Allah wudo kin kamanini al munfiqu fi sabilillah nga ango dépense nyana nga Allah killehe an kasara arno gisindi kenga anke ngo dépense nyana agabenni bi kulli sakhain nga antara Allah killedi duna dun konu na ko antara Allah killedi anga ogu yang ango yambana mogobe anga konni mogobe an to ngo digana mogobe nga konni gundunye wal mangi nganyana na kini anga kisini mogobe na pankan kandatai na tawran kandatai hanka burebe ko serun yimende ana infaqunya na bur khore lokel lakenga ko sabura ango to ko serun kannedi mogobe ni toro ni tampindi ni wara Allah kutayenga ke suka mondati gante al infaq fi sabilillah Allah nta hobane konnari nga gabenni a khurayen kama atundeni kinya tiganteni ati kunya ni mumuna nunga imanu sahantem palle na salle ni mogondi na surondi kem palle kebirenga na nahagandenya Allah killendi ara kenko kusikinda menyi serebedi a kebirenga keni muminai bismillah ado yemunya ni mumuna nunga
والذين يم بين يؤمنون كونغا تونغندني تهونغا إيغارا كنيان قاندي كاتانغي مولمينيا أدو إيغا تونغندني تهونغا إيغارا كنيان قاندي أنكي مولميني كاني كيمو هم كتيجي يوقنون كون الدنقنا ويموي تلا خرايا يعني عليك ياكو الإيمان بالغيب كن هم بيجري القرآن دي أسوهتي هو يا عنو هم بيولي himbe garan ken kani taureta injil kitabu benu gari sauntengo kitabunga sauntengo ikamunu andi bin magondi harakunga sauntengo la harai bismillah atikum magan kuto siru ko kande magandini illi kamanga ko magan kuto siru ku tigitigi ku yani taqe dare kitanunga arjanna taqe khore be gono arjanna ko ana kitana nan kisi arjanna yi ku kamanu nyani ke birenga Allah subhanahu wa ta'ala ara killen ko na bangandi de anga wa mun nan lo arjanna di nan kisi yimbenga himbe ga yanka mahulamin ya tungondi tai himbe ga yanka kane tungondi tai atunan dilla gara okine kini wajunde ga bangade ati ayal la garendi ne ga mun yawa nan kanu kota be ango sagene kata Allah daiman Allah ko mun baga na hakran to baga na tilagra hi konenga ge serebane dumi kallange joni hina ba kinga dumi nan jondi atuna ndi anyime kalle on yana ke mo gonyade kibdan nan kanu lagarai de akota ngana kinyi saharen tai sadakan tai mo konen tadi awunyana nange muti wakati ga andanya mahoho nya killa ndaka nya nakare wasren tare kota tude kinya saun daiman Allah o kanunin til dagare sere ga mai aga makarange njondi sere ko ni kara nambu antate ammi nyangi alle me amma am pawa an sere tinte akara bakantate atakan da hodi kare kisa daiman Allah wo baga na no kanuni til dagare sere ga kanu dagare kebrenga kinni sabu ni woyay himbe go Allah pillo nandi sagula garai nan kanu la garai nan kanu sage kotanga nan to la gara kunni akuni mini kinye aranga na hay la gara hotana ma nyaadi sa yimbe ma warino arjanna ma warino an anda karanyeme me aga nda ko tambu gere bana anta ke bugadi katam laga diga anta hosre ga benyana indra anta hosre ngoni tana horu nyukunduma ima sagayi me ndanga nda karango wundi nka ina ko nan dingera kenya himbe ga yim pallangon du katum imanya na anken islami Allah ran tuindi tay nan danga nda hosirenya arjanna wono anga nda huburenya yimbe ngono manne anga nda hosirenga binyana manda anga nda huburen to kono bismillah adiyam mubinwa kun kahanaga kafira ko komi ke kotanga Abu Jahali Abu Lahabi ado kudi menu basara ku koni maniya ado Qur'an ni kandenga himbe nu ga worni tongondi da komi kuma tongondi Qur'an jopi jondi ora wotini anyimi jondi mi ay wan kima tongondi kebringa misali ngontanyi mene bo serebe nu ga wono igantar ni tongondi kun ka na kama kendi bismillah adi kun kamanu ya rasulullah anda kun gongowa mami gongo yime aso ambana kun kamanu ndide al kun tatungondini alla to agu ganni kendi awatu kun tatungondini ke uren alla farena bute mura na krinda num bute mura maga tungondi maga tamay be su tungondi ndendi ha maga tamay nandi be sura o gongene ay kon wono kun taga mogon ni Allah maga iwodu mene kundu irono yimbe jadi ake ngure he tanta kama kindi yade an kuma na himbe ko tongondi yemunda kenya mugu iga tongondi ime ka taro kenya rin gema tongondi bismillah mani sabari ganta tongondi ni ati Allah taala berenni
ku seru sondo mum magandini سمعهم ado i sondo ntaro mum magandini وغشاوة ala kufarinya أبصارهم ingallun kamma ke sagura annake hamni awaye iranta hommu kunan na hetai ingani tongunga sondo men kufari nga kamma inda tongunga litai ati yangan kate yo ku dangani ken sembentenni de ke sabuda e komen pin sunu sondo menye Allah ta'ala sallam ati tiyan kunturu bani wo komendi aganda suro komen suro aganda bono ansu bono ngatiyan kunturu bani ne ha ala wa hiya alqalb ati na'am anga ken to ati ken sondo menye ko sondo men ga suro ansuro arno sondo men suro ni comme sondo men ga bono ansu bono de Allah ga sondo mburinya magan kutuki Allah rabbire na sondo taron tere na sondo nyaren kufari anta tongu ngalli anta tongu muku an ko berente man lona de arbane go sondo mburinya ke mo yadi Ibrahim be go ke mo di aywa Allah kita kamati tele mun taunga arma kito dangane di fasa mun taunga amin لا إله إلا الله Allah subhanahu wa ta'ala hayra kubi goni sundumi nyaare sundumen taro kini koronde ona tunandi Allah tuwa on killinde ku sikke anani aran sundumen muni na sundumen nyaare muni na sundumen taro muni kinango Allah tu ku ga tere bane kinanyi mentenga sella nyaare ke aro sellan taro ke muniye kenta harba na sorno komenda seren nam pinki sellan nyaare anna lungu sellan taro an sondo men taro ndo ya ngi denga ni bane and har bane bonni nanga lahara arno sondo musroni bismillah ومن الناس من bokini kahirun qa la halanga ay qur'ana wasu wala ngalanu da kibira ala mu'minun la halanko na kahirun la halanko a herni munafiqun qahna la halanko ni himbe nu tara ho hoy ku yam bonon tatta ko hon su ko montenga wa minan nas man ati yammu serundi kun qawtini amanna ku tongonni ti alla banina unga o tongondi ti kotanga kingani kota lagarenga kota lagarenni manni lagara kota parce que oti lagara simayengo comme surondi ni oti ti kun sa lagara kota nga karna mundi kota lagare kenni mani ya sige kota kinga tangi bane kota ntagarni kari parce que kientano kasontano jango urondo kienari bismillah allati haqiqan di ku yemu manya ito ngundi yemu inde ima to ngundi de ina ko ni tira kembani ya يخادعون الله na ko tira kenga mani sabura iwa mundan Allah taala jamba والذين aduna yemu jamba amanu kunga to ngundi hujugo wi no gondi inda kemba ngandi iwo kanna islaminun namaga iwara kahirun kitendi on kuti tabane ho ondoro menaga jihadi nganda kinye agan to wondi masagalle mona mekari yagle ma on dona kiyen doro mena wo kannake ke sabura ila islama on diga men ko na ko hanko hiduya donc islam nun jamba ora ga to ko na ga ko hanko hoina to on tagadi bismillah وما يخادعون allati haqiqan din ta ho jambana إلا maganta imenu de ina tuira ngebe garanya ime maga nanti awa ikhutan suro ihiren da bara suro ayke bi islamiya ngandu islamin ngo me ngi yagini ibin yagini o me qiyan mutunu iwa inta hokonni dan ta hokonni da ke ta kona nyime tv ime kamma iwi ime kamma
wama yash'uruna nga inta shedene kenga inta kento ili goti gumma ingoto nga al-ish'ar wa qur'ana ganda qotten ko ni qotte ke ani botinye amati wama ya'lamun ati wama yash'urun ash-shu'uru nyani nandihu anga nan kitinya kundu sisa anga tunu an tapinye ana kuhanye al-ish'ar haranya ganta hoyi ango murentu ango tawyentu ango hokasapentu ango honnemantu ango kanantentu ango mullentu ango tayentu kan ish'ar ango no bitendi na hommo mo an kitenga na kata anga kini kay al-ish'ar allati har kentiya ikum magara gutun tawunya kede ay ish'arun bego intatu i gutun tawo makata tunun di jaja widu kama imani nike imakitu khawni bismillah في قلوبهم مرض ati watin wawi sundumun ko kamulu وزادهم الله Allah ta'ala rijini wate tanai aha wate be gay sundumun ni mane isikan dingina Allah bindi bok sikan atanyo widi ngira sikan gollenya ke bidenga qur'ana bi hayyan kanani kafira gon koy kenda hoka hi watenga dadai bismillah adi yang ngado nafiqun dangani aturantenni on sabu dangani kanu nafiqun nganya igo kengaran kutuno yukazzibun aw yakzibun qira'atan sab'iyatan hon sabu da igo kengaran kutuno hon sabura ime iganta saka kinga wash yukazzibun gabrina kana munaha ganun kita munaha go hubre qur'ana awo qur'ano kafir nun jidini kafira goya aw munahaga nun jidini munahaga goya aw munya nun ka jidini atonde ay okay aworno tabaka kadi hoyge guru nage yo aworno jogon dagona buwa
aktar ngina ngadu ko dawani ngali ntandi so aro indike ha ko dawani dai ngi be sono ina ngadi ngata tani hilli Allahu akbar haworno nyande ya ngodo ai ko don woni ma ngi woni gui kun to mo won dia haworno anda baka na fil nu gwazo kun to mo woni kun to mo haworno ngande ya ngorno awon da kan dogu tanun wuri hay ina ari kin tanun wuri hay kan dogu ha Qur'ana baina jinyana fosike Qur'ana boy jinya kanyagami amma Qur'ana demina nanye Qur'ane mina jinya te nyagami jinya kafireke amma Qur'ana mina ngonanye Qur'ane mina jinya te fireke jinya kageleya amma Qur'ana mina nanye Qur'ane mina jinya te geleya kasebedo Qur'ane baina diana fosite Qur'ana bo anga sebedo Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana boy nole danga to mi Qur'ana jeni alaga danga dumba jeni bauka anga sebedo Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana boy nole danga to mi Qur'ana jeni Qur'ana doya bauni aunte anga sebedo Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana boy nole danga to mi Qur'ana doya bauni aunte anga sebedo Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana boy ya fadeli ke masabainya Qur'ana doya bauni aunte anga sebedo Qur'ana baina
diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ bɛɛ y'a fa deli kɛ masa ala bolo kuranɛ jenibaw wa o ni anw tɛ an k'an sɛbɛ don kuranɛba in na diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an denw na kalan kuranɛ na diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an k'an sɛbɛ don kuranɛba in na diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ musow la kalan kuranɛba in na wa diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an k'an sɛbɛ don kuranɛba in na diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ ka kuranɛ bonya ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛ diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an k'an sɛbɛ don kuranɛba in na diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ ni ke mɔgɔni qur'ana aw nafiqin ka jiri ni munahawiya Allah warna ko kane wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imanan munahawin wotini sura ganda yanka ko na gadi ke gara himbe jili manan kawuya in kin wa ko ni qur'ana awonna harin ka hana jini munahawuya o sura ni warni kane suratu ewa at-tauba kundi min bismillah gilli gandati aywa idangane an kunnan maka bonondindi munyendi tikahira unga aruna surun kabarono tungundindi kinganda kida inati annama ogo okwani surondinda runga tigi nyantai o manna hawen gullenyen daiman na kahira un na sinsida dai na firin gullen daiman na lo surundo tungunde naga himbe ne tungunde mpo sahantenga ke na firin gullenyen gilli hinjo ba wakati angana ko ay okwani suronda nunga innama lil hasr ogu qalle ke me asrin okwani suronda nun me fil haqiqa annabu ogu qalle ke ho wasrehe ina kayna jabu Allah ri diga men sagandi ala di nam tungiri adi ko awa ku yemmu itigi ikunya ne bonindanu nyime ngasa ikunga inda shede na kinga inda ken qalai ariti ala litambi annatu angantatu annan wundi baka kan kondi ariti innai nalitihum yaqali li tad'if al mufsidun na'am tunyani annatu annan sagai nanti ikun tigi yani bunun nanabi anga watu ya dawoni ko na qotondi nka inta kalai man sabuda isondo mun bono sondo men ngana bono aywa hobure yallungu nanda na minandi hosire ngo koynanda aw na mbugandi arno sondo musrondi bismillah wa idha qila gilli gandati idangani an kunnan tongonni koy mogombe awa alla faren sahabanunga tongonni mogobe qalu ina tike njabunni yalle ogun tongonni wa koy mogombe qawiyun togondi awa ogun tongondi koy qawiyun tongondi mogo wodo koy alla faren sahabanu e nal mbugan kallendi nan annallo hokurumba de anta mogo to himbeya ke dina kurumba adi kaman kurumba honti maga naburenti maga tuwagonti di hankanti di asu tampinte asu misigine kun kalle me qayawo o to ko kalle kedi odo hankamanu kitingo me kitendi oro gorgum kitingo me kitendi oro tuwanum kitingo me kitendi o to wa kalle kedi to rakanga bane kani guronta kuma kani hakranta kuma ko to kuma ba ki ko tanga madina yahudiyan yani tuwanunga yani hankamanunga yani nabregunga ona kuntu ono tankun kallege e kemme ko yawu kona ke lagarutu agamasu ngumba ko kuda kyani hakarlan wa da'iman kyani munaharin bakarlan indi kidem baka hungumen kitendi de hankaman kitendi aga
bono mogo aga moti mogo i maga serebe ga kitem ba ken kitendi nan to kido tugum batiyari qotoye tankin qawiye bismillah allati dangani na'am to nyene ikun tigi itigi iya na qawiyenga anga qawiye betu adangan tatude serebe gadi ikenti qallilla ka wallati inda alla qallilla ka wallati qallenga inta alla qosi to kono ti qosenga iya genni na hamba ne yayi dinan binta kendi ho onta kendi kumusufa tikun tigi kunya qawiyenga parce que annan qona tu kome lillahi mulku samawati wal ard kamundo munye marande ana alla yada allahumma malikal mulki annan qona tu alla yadi tunganga awakin ni komebe agara kanu awa boss ni komebe agara kanu annan qawanatu alilla yani mu'ti ayani mani'u ayani mu'izzu ayani khafid anganda kutu na mini kudi kebirenga ho hogo gemi allah kin nan kallenga hara ganda gemi taka honuma himbe ganda gemi allah ango ken to kono hari ginde ken gali taka honda kenya ni goton taunga har mare me an nan dugu ta lagara ko man fati an ga man dugu ta lagara amma har bane kita ya sawina ay ma shafi ya konni ti komo Allah maga ti kun goto de talaqu dunya ya on ko ngani goton to duna sudo alla garan pinganta mekitana kenduna bitono duna sudo la haraganta mekitana kenduna hayna tono ni walimi an kam bismillah walakin ngasa la ya'lamuna inti du qayaguntu intakentu ina tunu kammo ba Allah subhanahu wa ta'ala aray sondume bonondi sondume nga bono bona nyime bismillah ahay gollun go konno dangani na lagay moda ona tu na dikini muna harin golli monye aha digamel linge batte mure aw golli monga golli ganda gemalle ma yemuma kunga to wonni inati mu'mina nun dangani o ka to wonni ya be ndayangara kati manga burunga qalu inati kunga dangani oku maakum okapawa dinanni annama oku wongini islam nufiya usuniya yungkanda ku kanningo allati Allah taala yasta'inu bihum alla qawngini ya wala ngini ni serum pokoren tam malaqi ala kini ngini ti qawi tukana tirangiya ko kore be gawi ma idan ge mo de ken kan dike Allah ma Allah qayde nifaq darbani bismillah wa yamudduhum wa kesu komande Allah wi dugundini i dagaran kara golle kadi i wo gere nadi ko tay ya yang sabu sidna Abu Bakar radiyallahu anhu or Umar ibn Khattab or Ali karramallahu wajhahu ido Abdullah ibn Ubay hayga gimu bun Salul nafiqin nyum manke ala la ngandinga kama Abu Bakar ta dangani adi andan seru qari on qura meda aja Abu Bakar dangani bismillah anyane krisenga anyane tongundenga ati Umaru kadangani bismillah anya sembentenna andi nandi ango tongundu garemba kamedi Ali yaqatigan dangani bismillah Allah faren patu ngere me bismillah Ali yaqusa gatada ittaqillaha la tunafiq kanu Allah ide maga muna ha gunna barde aw kona ko mo be
anani awan no gondi kundu de azid الله عليه وسلم قد فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دي قراغا مغوتو أغان كانوا مؤمنة صندوق اللينة دي أحين نتي الله نوروني علي أبو بكر صديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرى كوني كرا كما هو كوني من علي تادا اتق الله ولا تنافق علي رامنا هاغنتو قمو بفراسة أنو كسر سكي بهاي دومي يسوني إسلام أغن بيكوني وياي هو يسودان همبي كو كندا نغاكا كيكوتا الفراسة همبي غوان نغندي أصل نمندي الله راكوي علي ياي كرم الله وياه Allah gara himbe koy ara waju cikinga ati la ngema koni maganta na ke hamundi tuambana di basintari igatla aywa kusabanu kusage ati jaman dangani idha laqukum faqulu mithla ma qultu agado sero ku wanda megemu beygara ko mo gobe khara ko ni ke mo godi himbe gali taronda katan khara ken ko ni amani me o madangi wa himbe gali da tan khara ken ko harin dati wo sikana ga ma kati ai agawa maga mo be ta ilan kalle kyani kadiga ta kalle itimani lam nazal bi khairin ma ishtafina iti qaramo na to an wodi ke wala khairin bani adi yani ari warak libren kamma irige tay aw ke mo yari Allah hayga da ayan ko don dangani ti yakunda ke ko bitedi Allah hayga da bangande qur'an inda ga gimu ina ga tarollu ngunya konni de nani garanto ngin himbe ga wira kunni aro himbe ga no nan tabana kinni muna ha guni muna ha guni kinni golle ni we diga men sire batembure Allah haygara kananga buren kiri idha khalaw ila shayatinihim wa shaytanin ngono jinnan shaytanin ngono asirin shaytanin ngono wa shaytanin yani hompo bure be ganta sagini anta magayan kana tungunda lakini shaytan ay me wono inta tungundini ajinna mangono adamare mangono ku soro karga Madina muna harin shaytanu soro karga ni kabul lashraf كيو مدينة عبد الدار أو جهينة أبو بردة كيو بني أسلام عوف بن عامري كيو بني أسدي عبد الله بن الأسودي كيو الشام كواني مناهر نمبيكونوا أكوتا كسرو كرك ناتوان دو كوني باني وبيوغو دومي أنتين مومي خلاص انتي أبدا iwan pajun su bonondini iwan dina su bonondini suro karagi keni ke kotan kallunga wa ke men gabe nya ordinary wakati su
muna hay kogonte muna hay qalasinte nam pajumboni nan dinal lollo tendi daiman to ana burenga be nyawno igule en kinga arno sabusro bismillah atikum mangudo buru yani yemunga iha igara samunda parawu kikandainga ngai jagunde ke matuno kitade ijagunde ke matuno kitade ayra muna ha woni milla silin kanda na samunda parawu tikandainga dinam parawu ti dunai na tungum parawu ti garenga mani sabura an juba an panka an daraja an giya kona ka hayi manna to am gondi senna jagunya na man sabra tono anda honko bo goro hilli anna goro to ande kitadi ngalla tirangi jagunde matono de alla kata matono tonon tayde basawti lagara ko me gami du kita lagara amma har bane kita ko me gandi du kita lagara amma fu har bane bismillah atiku munafiqun imanya kanda yemuide idange golle imakande keride na to haraw gare imakande مثلهم adi in mogom inafiqa ke mogom misalinga ago yemme mogom aga kumundi yimbe ya bitenni birambe awa agara hon qur'ani kinga yitati ذهب الله Allah ta'ala kusagatre ti anna gamni awati qur'ayunga وتركهم aiga ito bitunni لا يبصرون intangalli aiga re misali qur'ana ganda se hoda ala islam timmanten ko ala munafiq ala kafirin ko aiga munafiqin ko wa anda qur'ana ganda se handa awon misali kinnanga sere an kanu mullenganga bitenganga kannenganga anda yimben kumu kurayilli mullen buganga kannen diga anda anta tengari nanto gen no gondi awa yimben karakari ngatu gendi huan kappa kannenga dadai huan kappa bitenga dadai huan kappa mullenga dadai wati misali genye Selama hundi menga timi isukan isu muro isugo mogobe iwi ime hilla samenda bitindi selama honga khurida di muslahan dinanyeni allono tanyime anime surandenyi anga ndaro himbe na kontanda kenya na tikiyani odungeke nyime odunge tora kunga kebirenga ime ma okisi karindenga okisi manabura unga ewa okisi meke wuta umbala unga okisi o me yagina nyime kanem bugiya Allah kusaga diga karite qurainga Allah farinki inde Allah ri walangala ni koy iyani me iyan besni me iyana me honsuya islam misri khalas ndon di tuna bari yani to me anyime Allah ri toy bitundi qari inda hawali bismillah atikum illungun dengo bakatu magainta muku nariga immo mun dengo baka hosuren konne maga iranta konno yime ihinkin dengo bakatu killen maga inta walli jango inaradi atike sabure kunga inta sage smano bilewan dino bale gando hosuren dano omina dagal liya tawani ugo nunu simay umayo ke odon tawani hota kana segili o kala segili ayo sanu umayo bismillah أو كثيب may misali gare
aw qomi awa tabuliya من aw السماء sayyibin aw qomi awa jiyan kan dinya min as-samai gilli tabulinga فيه ظلمات bifun wa tabulle kede ورعد ado gidi gidi wa tabulle kede برق aro meton yaqen wa tabulle kede يجعلون أصابعهم tarawun yana في آذانهم doromun yana tarawunne من السوائق billen gidi gidi yake kannen sabuda kamen gurle men kannen sabuda imaramu حذر الموت kallen kannen sabuda وكذا والله الله تعالى ayani goron gadi yenna ti kahirun suya tuawu iwalla tuawu nogondi iwalla ni en nogondi fala yafutunahu indana allah hirde bo kikanin nahirenu kini misalini woy ido islamahu ido islaminu kini misalini woya ina gai qur'an ganda yanka kahira hun ganda koni kenni bitenga aywa gongondenga na koni kenni gidigidi kannenga hujja kullu be go qur'ana de kunga na koni kunni metenya kenga ini taron tekke ku sabura imma kun pujja kullu mu ina mele katta to mundenga basa ikunne dina ke tono kenya ni kallengi ko ma kenna hawral mauti nan karanga hasonon nan bugin kalle ke kam hala sirgai da qur'anan ko ni kammenye an hantinni nga kamme suga worni bitengadi mitenye kengadi gidigidi ngadi ya qur'ana ko ni kammenye gongo ngadi kafira on dun ko ngadi nta mun da nan bugin kalle ke kam ma woto ken kalle ngamba wo kallem paso nambu kalle ke kama o kini ima ngutu tane kadi Rasulullah يكاد البرق ade meten nyakenga tindono aga jabatin nene tingalunga كلما ade bire o bire أداء Qur'an ade meten nyakeki ganda qurayo bugunni idangane ina honne tere kiyan qurayede anda bitambinni imagandini qamu ina sigani bokini الله keni do Qur'an misalinga dinan konne munahari hoganda ko himbe da nyungil ngo gemme aw kinyana kinallada hoganda ko ni himbe da nyungil ngo gemme aw siki aw ken tokon na sirega kamme wure bitendi aw ken mogodi qur'an na bugu anna hotire bitenga nare anna sigi la qur'an ko kamme wure daiman kamme ni awrni anna hatini qur'an daiman allah tirnai anda hoko himbe galla angenda aranga gemme anna kenda bari anda hoko himbe gantala anda aranga gemme ken kono kinni muna haun ta mun jinni goyai Rasulullah walau sha Allah ta'ala ganna kanunu an yuqsa gadiga ti taronu kusu ka mandenga ari ngallensu adiga di sondon taronga mogobe adu yaage adu sellan taron nyida ke mogodi aga diga mogobe
Qur'ana bo Inyaka nyagami amma Qur'ana demina na nye Qur'ane mina Jinyate nyagami Wadinyaka fereke amma Qur'ana mina ngona nye Qur'ane mina Jinyate firiki Inyaka geleya amma Qur'ana mina na nye Qur'ane mina Jinyate geleya Kan sebedo Qur'ane baina Diyana fosite Qur'ana bo Anga sebedu Qur'ana baina Jiyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana jeni alaga danga dumba jeni bauka Anga sebedu Qur'ana baina Jiyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana jeni Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedu Qur'ana baina Jiyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedu Qur'ana baina Jiyana fosite Qur'ana bo Ya fadeli ke masabainya Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedu Qur'ana baina Jiyana fosite Qur'ana bo Ya fadeli ke masala bolo Qur'ana jeni bau wa uni aunte ko kenni mo Anga sebedu Allah bani nawo Qur'ana baina Jiyana un fosite jamayo kara Allah bani nawo dura kumba ka kedi Allah do do kenni ni anjira ko nandi an kem pitisre Allah ri kannin ngara siru jamayo kara Allah bani nawo kebra an Allah bani nawo tan kem wurin an ke jimira ko dangen pitisre ari kannin siru Allah bi siru hana kenni Allah bana na wayu digana alqawm wa kenni annaka mun min wakil qamul ihsan kenni kun mo logontenga la kun mo tana wono timmakanko ayuhan nas كني ابن عباس رضي الله عنه كني كنيا تفسيرية أدو أغندتي قرأ الله باني أبو ربكم أو يتي أورين وحد ربكم كالعبادة كني قرأ الله بطن أنقانا قرأ الله باني ناغو كن قني ابن عباس يا تفسيرية رضي الله عنه كبال جمهور مكلفين سياهيني قد قرأ الله بتو أو ربتي النونسو أصولا وفروعا أي تنكتي أدو الله سياسو كهمنتي يونغا ابن عباس يا تفسيرين جهاد يا أيها الناس ودن مكانكو ngadi obudu noqso adnu wahidu qara Allah balinawo adi ya ayuha alladhina amanu kibran kinni madinan ko ibn abbas kinna ya tafsiriya ma nadi makanko donc kenni aya nyanga sabunyi anta kre kerne nanti kumbane siren suwadi adi ya ayuha alladhina amanu na kenya madinan ko nga bo kenni aya nyanga sabunyi awre hiti ti madinan kumbane awro kunyi awro mu'mina nga wakati su ngadalle koni way nanti makanko wal man nanti qara Allah bayinawo ida wutu ibn abbas ya tafsiridi ibn abbas akin ko ya ibn abbas ni ya Allah farem patu re mingini madina abdullah tonu nyeri aken takaw kundi aga sare ahawada wutu abbas kata Allah farenga Allah sallallahu alaihi wasallam ari kitindi na tamaro lira kendi na kam na korembo Allah farinda kini atariga hankamanu bawariga anya hankamanu bawai dere Bani Abbas ira duna mara hataman mesine asara kota Allah farin ya korem boto na kini hawa ati hankonun bawariga
akisimarundo a qoringundo a tulo masamano ira duna maratamani mesini ibn abbas anya tuwananga to qur'ana ya anya tuwananga ti sharia Allah farenta ya da ati hibru li ummati ike yummatun qaramogo itwana qore ken ibn abbas ya atafsirun khair khair ma da sare daga nati ya ayuhan nas makkanko adariga ibn abbas ya aga nati abuduna ya wahidu ya adariga ibn abbas ya dalli wa kuma ma ma tu inte mo tafsirin qaidan di ayan tatqudi iyan kasabun bane ayran kampen ngo kirini honsu ko montendi kengana meya bismillah ati qara alla banin nago alla be gara gattaga ara yimmun taga kun gara gakkani donc kangan siba semanga alla banin nago kebe aw alla magan kutun onatu alla dankana gunta tuini haqiqanta tuini ajatindi alla tuini timaniya ti magan kuto akenyani kamanenga ara munye taga anku adamare mu dangani nanya baidonga ahaki amanya akanti katengani agranta netai amanya ayugubante ngani aganta netai aranya moy awu kudo menaga ara otu indiken kay no kukantu wadi Allah hinga ndaki yekenga Allah ndar bare bu arantanya na kai antanya na kumme antanya na debe no kundi won kawa da ngana ta nganya dabar ni ya wahigilo yin sabu da an na kummen kutu bana jurtena ada nyam mo wobe ogaro brenadi ni sabu da ati aranya baido sedelo saka kama ogi mutanga mobe galanga ada munye ke mo ya anga tango fuga mundunu anga kitana na kotinya mundunu na gidenya mundunu na munya binenya mundunu na tindiga mundunu na sankole mundunu asu yugo wadi ken nema khorenga to Allah wi du kono da ti nema nungi anga na neman tu kebirenga neman danan kana o kentu neman nya gundana anga matokki da bate ana hoka han nemanga anna tokki da bate kanu ya sabura mara neman kutu kebirenga anga na Allah yani mun'imu nga neman da anga Allah yani mun'imu nga neman da nga kebirenga anna akanu nan tokki da bate ku sabura na hoka hamma wal manna kana ya mara neman kutu kuma wakati Allah ganda istihino da ana kinya koyno arajuba arrahmanir rahim dunani makin giya honi lagar kallin ya hoyi ebirenga Allah be ho gani kenga anta kanna kenga mannan kana maga hakrante patron ana sigi nema ngama ona tama yadi ana hukinoyi agara hukini himbe kenna tama yadi amma ari hobugi kallen amma ari kallen kutu anda soyi bi soyini har ine soyi gandanga donc Allah yani mun'imu anga na kentu kebirenga hakrante de anga to ko Allah halle ara joppa hina o tango munyi be kam hina ara joppa tikenga niema be go munyi kedi o sogna kamma o tagandina kamma o gollina kamma o honsu nyana munyi ke akam kona kinoy Allah anda munyi kinya aganta husen ni naga ko beda sikariga ayna gamo bismillah والسماء akenyana kamun taga o dangani بناء nanya bilinga bilisre bili bambante bili harampare kamu ge haman anga nanyi gine kamu ke gantano harampare me kanne ngankalli kamu ke gantano tanga ndai kinno ko hay anta ho wali bitemba ne halle kanu yemba ne wa ankalli mango no ko anga nda nyango no ko anga kamu boy wali an wali an pakarin ta hundi an saunde ngai tanda kenandi kamu kenne andi tenta hari anyon ko
haqqene anta nyingine anta botene anta mari ango no kusu anna na kanene ara ya kulor ngoyi aw gemeti ya garsu ya aw to fa haragu ligin aw to fa qur'ani aw to fa hinandini aw to fa qur'ani nan gemuti ara bilinga bilibe annatin kinne ma hore kamen ba ko do minana odo kam kaso ba ko do minana odo kam kiyem ba ko do minana odo kam sanum ba ko do minana odo kam bismillah Allah bani nago Allah bega yankandi jinga wakata bulindi ahayi gana warja hukunni tikenjiya ille itire menno ni gabenga ankunda ngani kaken ka haide kamengo bakata bulindi munyengo itire men sirni naga jinne mampai yigande ne mampai kona kenya gada Allah ke bida kharabani nago bismillah ولا تجعلوا ke bida ngajaga sedi kama ata ingabenya Allah dangani de batiyen ni de an kun nyimme ta'lamun agawatu tigi harasi kanta karantendi nanti tagandanta ma Allah amarandanta ma Allah laniyananta ma Allah warjandanta ma Allah bas la yakunu ilahan illa man yukhalaq konta nyana kamane ma himbe ka tagandini manil khalaq Allah ni tagandana o horan danya na kamane ma ganda tagandana anyi hakaran dani mo ketu tigi iga otini ho ka pa Allah mi go ho wala Allah batendi hakaran tenga to hakare timante nanti ke darbane wat ken anyi me go himbe to ma kenya sa simme kunne manuya inyang ndana anna bani nawo bismillah وإن كنتم in kuntum ati an kunya aga sikadi gilli honga o gara kenyan kanni o kome mawla min kamma kebirenga aga ndai asikanga wagadi kibiga giri Allah kata mawla min ya asikanga ndai agadi kembiri an kun nalli سورة ti hari sura bani من مثله nangiri ameya min kilil bayani yani ken sura hiya mithluhu qarti hari sura bani ado Qur'an ni sura ni bokke ko tanga asuma timme me an kun naldi hari sura bani himbe gana meya kem pankinye indi suni mo sura indi na himu unten koda qarti kundu sura mpo depende ayanu sikaya qarti hari ayanu sikki kundu bona hay Allah kome ti okome al-ubudiyya arfa'u al-maqamat inda Allah Allah kuma kan ka kunyani maqaman su ho wurgintenga Allah ta'ala ma amati ala rasulina amati ala nabiyyina ati ala abdina biro maqamun gandari nan ka huma meya Allah go faren su wannan tikebe ya yeni maqamul ubudiyya maqamun da menyi ina akhir kan musiza awaqil bi maqamul ubudiyya ahay gara akhirire ayayyan kai katai maqamul ubudiyya akabe murni maslan al-isra subhanalladhi asra bi 'abdihi maqamul isra kam mu'jizan kallan muntai Allah faran krino ukomi awa krosini ho gani maqamai awrugin tengani anda ya qillino anda qilliti haraguya anda qilliti awa qilliti mani umugan kam o ganda bana haragundi himbe gandunganta Allah da kebirenga kenyan kuma anta Allah da o sugande annabi nyime annabi nyimundi himbe Allah kuma ngo himbe kane o sugande tuwani himbe Allah kuma ngo himbe kane o sunday hungume o sunday hankamai o sugande himbe Allah kuma ngo himbe kane akramakum inda Allah atqakum
Allah ma makama to Allah farenda magara koyo ala makama koyo koyo Qur'an yatahadda al-kufr aw kafir mumkin yaqim banga muwaddan tan Qur'an di ahagi an kunni arabu ne akan arabu ne akati akebe konni ay mana kutuni yonkolandi Allah ma kada kebrenga aka yimena hari sura baniriti aka yonkolandi tungu bandai aka kallege ikatawa bismillah wad'u ati kebrenga aga ndakonto kharaga demandanun kiri aga bolunu bi aga yi batunu min dunillah Allah tanay qariqiri ho gani Allah tanay qariqiri na aga dema haragan kata sura bani ritini kinga Qur'ana me aga ndani to ya nande Muhammadu qalligi ay mana ko Allah ma kada aga sunu arabu ni aga ta ga yimmi kamanu aga ma himbi gati Allah yi kibri qariqiri aywa ina qadima agana hada sura bani kinoya bismillah fa in lam taf'alu kebrenga gilli igama kengolli yani inda konto fattaqun nar kebrenga ka kanu yimbe ngade kharaga do mo to yimbe ngade walan taf'alu agaran takata yimbe kebrenga ka kanu yimbe ngade akanu yimbe ngade mo lamin khallege ay tungu tay mena ko bu agana hay hada sura bani tan kharame de mai agara kamanu mi gati Allah aga nda konto parce agaranta kibya kanu yimbe ngade angama do mo lamin khallege yimbe ngan kane de yimbe ngan kane bismillah allati yimbe kana kankai yimbe nyani dengiranga waquduha akumu honga nyani serenka hiringa adu bidunga idake yimberi gana teli na mo konsuronni ka lil kafirin kafirin dangani yimbe wono yimbe Allah tagandinyani ara taga a wono lenki aro duna kalle ken tabana de yimbe ke anta ko Allah gorna taga katakane de a wono lenki Allah taga na kumu wujine sine masu go qur'ana ara kumu wujine sine masu go dumbunu ara kumu wujine sine masu go hinana yimbe ana kempina mo yadi anga nan kitengumu anta walli qur'enda yimbe ni arno ko sini yimbe aro duna galle genda banande kakanay akum ho suambe de siren kahiri men are go gidu be no batu bo gide ngorno yimbe ni mani sabuda inya ya batunu ana koyi nanti kamane gande afero yimbe ana tuiqa duna yimbe gide ngo ken kalliya me lagara yimbe ko mo hongani kenga kebiranga ken kan taw ngade wa gide ngani hoyi tawe ngo dalla nadi suanga na ya mo anda bi anaya snambine nga anaya kan gulenga nga gide nga tawe ngo dalla na kendi de kebiranga kesu na seren kan du lagara kalleki kemballe jahannaba mo wontay komenta mo gotu alla no kanuni ogo himbe to hobre ano kanuni na dikengadi kempalle jahannaba kanu da hobe go jahannaba de aranda kon nanyime arno kisindai
aji anna yemmu ka khibari آمنوا unga tungonni ta Allah bayna unga igara golle surun golle nanti arjanna ngorungo kun kadangane wala lakum urunu ayitunda sangan sonumure كلما adibire obre igandi warjaga arjanna awai arjanna dun konunti هذا الذي keni honye iga رزقنا igaro warjaga kenga min qablu ku kane وأتوا manni gara ken koni nati ido keme maria ko ara keme ni ganan kaso متشابها allati aide iri haygari in qaba yaage mure keballe arjanna ho dagamir dabal arjanna anga ho dagamir dabal arjanna yani mundu honga arjanna ni mundu honga gillagara jobba ara kafirun ko ni tagmanjen ko na munafiqun ko ni tagmanjen ko na islamin ko ni tagmanjen ko a haygara kafirun digaran ko yimbe be gani aro yimbe tabana a community adamare menye ado giru a haygara to ni yemu ga digaran ko ken to ni ta arjanna a kawono lenki attagante mono na wara ati uidda lil muttaqin ya mo on sonde ko dangani min gari du tanga ni du mogoto ya dabar kundami arjanna yimbe kimu nyambatu nyeri wure arjanna aw kambatu nyeri kama arjanna su quray duro bitentano kiye quray he kaso quray he sana quray he aquray ngurigene la arshi wureya arjanna tintintano jigijigintano ko tintano al an yella kadron dingin arjanna su dingira qalle anya genta walli hukam mahimbe ngarinde gahe arjanna ngari tago duro kallentano saha duro watentano honnan kaya duro qasentano arjanna sago duro qasentano arjanna agalle anda mo beta ango kundiye arjanna yani mundu ko tasu kumbani alli lengiya kaso kurumba alli ke kasoi waga alli yiriya daiman wa abadan arjanna lagajintano murantano fujijintano nyagamin terentano tanjintano kenga alla tumantinga maginya kota suya Qur'ane mina jinyate nyagami wadinya ka fereke amma Qur'ana mina ngona nye Qur'ane mina jinyate fireke nyaka geleya amma Qur'ana mina nanye Qur'ane mina jinyate geleya ka sebedo Qur'ane baina diana fosite Qur'ana bo anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo no le danga to mi Qur'ana jeni alaga danga dumba jeni bauka anga sebedu Qur'ana baina
jinyana fosite Qur'ana bo wono wale dangato min ye Qur'ana jeni Qur'ana dogoya ba uni aunte anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo wono wale dangato min ye Qur'ana dogoya ba uni aunte anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo ya fa delike masabainya Qur'ana dogoya ba uni aunte anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo ya fa delike masala bolo Qur'ana jeni ba uni aunte anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo deuna kala Qur'ana na dinyana fosite Qur'ana bo anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo sola kala Qur'ana baina wa dinyana fosite Qur'ana bo anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo Qur'ana bunyanye fo jamana de unye dinyana fosite Qur'ana bo anga sebedu Qur'ana baina jinyana fosite Qur'ana bo kan sebedo Qur'ana baina nyana senga tiduya iga wampun himbe da Kenya fati awurnanga tiduya in ifal la halan wani awurni senga tidui iga wampun golle be da Kenya wakati bana awurnanga kibringa an kusagara ke tono serun pun ke da wonti wo sagam ke yo kemmo gonna benta ngana Allah ya zawura itlaqu shay'i wa idaratu al-ma'na مفهوم ولا بس الله تعالى تقولني أن يضرب مثلا أن بانغاندي تاليا هذا سريمري مني فما فوقها ما هندي سريمين كموندي أغنداكو حكمة غواي لا ما غندو سلامنون هغوادي كاهرين ندو كاهراغو يبوتو بريه غوادي الله نتكن تقولنا الله الله يموتو مثالي أنا بانغاندي نا قرآن سلامنون هني سابودا kahira o na agare koy na tagahonun konte koy na kim bangan islamin da hinne saudiya Allah wa na kenya kiyanga sawuni maniya streamen piga ko eti yahudiya nundo hakrallo o ma ko Allah ba qur'ana ki Allah ko ra streame do siyanne hi ko ne da siyanne ga Allah na sai agra siyanne pi ko ni eti siyanne ka Allah na kin ko ni o ma ko nan di Allah diga me ngandai Allah ko rasiyan ne hi ko ne daga ni Allah ri jabi adu siyan ne ko ndara sirmi ngade aywa atilla hin nganda ki sirmi nga na hu bangandi tay islam won na ho himbe di ikenta ken to kono ya bangandi tay Allah siyan ne pi ko ne Qur'ana di tadanta asudi le kabago kornya ni sirimi tuguna ne itaga yendi ka kai kore an ganda ke hotuna ne hay anta gramunu tabiqanci ke hotuna ne tanu tumi wai kampuna atwai rubai tafai ما تما كوني مغبي موتر بيغوي ارود غنا كاني ارود حل يعني اسول غنا نتو كاني باني يوا فوزون والمحل باني يوا يونتونو همين وي موتر غما وكي فامنو موتر غول وونو كاني او حل فوتون وونو حل او كاني يونتون ميرو با يدفوي دونك اكاني دا حل سودي كنا اكان بيكو كيم بوين aroradi kane aroradi halli aroradi tatenga inna ka suka humante iso golli akam sirbe ko kengai jingo nga korondi nugo ne ngai ko mi ture ken nugo ne ke me ke ngai ke otu na ne
kini tahana serunga kata himbe tunadi ki wakati di kundu sisa hi sege nando hi yaga mundanu kunna maganku gabe tanatu aya tahana serunga kentai na sabunya Allah da khinga kade qur'ana di ikhara utuna hay idani jaja akaba kunta jimi sirmi arang awu ngada kiye nyugo ngume so nyumura ma sahili sirmi ngono kono lengi watu benu ngono yubrengani sirmi ngo wati begena sirenga kenta kawale malaria ke wate ago serebe kallisine ni ayam bungu wate suya manna kena sirmi na kenta ho ayam bungu wate sukara kallenga sine su arleke imbe go sa ken kama kenne kille korenga siraba kan kasara sirmi ari rangel loye sine su duna hintuanan su taun akanne mo bitu hilli wona maninya onko bana maninya o gara himbe nyara manisu wona mantananya sine su sirmi nganya ora gajana mo yana keda ango ho fu sana sirmi nga awani metorno anga ho tiyo ni sirme na ma kinyanga awani metor anga orno sange ngure ginanga warno bagajinya di awani metor kibilinga sirme binde ko hoyde allati ike kuri ni ko ni hakan imanat sirme ni alla kuri ni woni wayi na koy taga honwa o yanti ora o hoyi ora o hida awa sirme mbay orge mbay me o kata dawa la ay Allah ngora ana hotaga himbe ga ninni to kore ndan ne taga ataga honsu taga hore ana himbe bansiren ko yangata mana himbe khajanda kembali nenda Allah taga honi Bismillah فأما الذين ati amma yembenu kunga tongondi kunga to tigi nanti Allah misali banganto kun iyani to musabati tengande ربهم aga giri kamani kai watu wuti Allah na keko wa haygara kebe ko wal haqqu sabitu al waqi'u mawqi'ahu ken to musabati denyi haygara kebe ko yirede ko ho mai gan qabanan ko ho ta ko ne himbe ko ke bode sutu Allah ti igo himbe no batuno Allah tanai ti sianengo i qallembo sini ya irandari ganai sianengo i qallembo sini ya irandari ganai kamane muna sianenga hombo sini irandari ganai eni kamane bori batana ngi bori kunu aw sengende njogunai aw hore njogunai aw yage njogunai sianengo tawna kamani no gompaka ange ga bori batunu sianenga ndak nyanga Allah wa katana ما كلا وقتنا كبر من الله تكين ضعف الطالب والمطلوب وما أخذ الله حق قدره كبر بورين دي بطانا هم الله تهم بي أنه بطونا جنيا كمان سيان متاونين يسوون بوال هران دسين قتنا بكيدو يا كم كمان بكا أنجم بيجا بطونو أنيان تيمان تاي مغنسودي كبرنا إتيرا سيان نقا Allah ko musurunda tu manin konni ke konure himbe an goto sianenga manan kuni de bismillah amma yumbinu kunga kafirahu kungotini manin nene Allah garake lamuru tikai misalinde ya kika kuni min mani sianne ka koda mani sabura amma himbe nu Allah rakun so no monstron di kungo ni keni tungunyi wa kyanga bana kuni yere
bismillah يضل كثيرا kebiren allah hay awa diga musu jabini ti allah o jama ka sankundini ti kem misali nuya ويهدي كثيرا ana jama ga be kanda ti kutalini ya qur'ana talinu qur'ana manna no gondi gongondu kito kharanya kamaganya aro wajundu aro tagasiyu aro talinu donc qur'ana talinu ko sere gabe wo fami kitana anna kande tay amina sabu kayna sere gabe qasamudi arno kanda allah ndo samudi bismillah atenga o onta sangunuti talinu kunya baganda dinam bakam kunya sangunuti الذين koni dinam bakanu kai konni yemunye ينقضون أهل iwo allah la hidunu ngurjana بعد ميثاق ko allah hidu ke qoto yem balle ويخلقون dinam bakanu hon kutunu allah ga yamarni tikem boya nantina suni ويفسدون dinam bakanu yobonon dindini munyende أولئك kuma kan goto buru ko tigidi الخاسرون wani kasarantuma egara fasiqun misalin ko ala maakudunu sikikiniya lahidu buruje kinne fasiqa uma aw to halle khati kutuye kinne fasiqa uma bonon dinde kinne fasiqa uma Allahu akbar andi ko sereberi aw nyana sabu anda tongni to qur'ana ya fasiqa o aw nyana sabu na lokko mendo tongunde naga nallo ando liman ka usren naga lahidu burje hobure khati kutuye hobure bonondinde hobure lahidum po man lahidum pananga himbe ga kanda harundo annabi nyum maga ambara kenyana lahidu ke be sura wutu koy allati alla bangi taga honunda alastu birabbikum qalu bala ngeta kama ngawa osuti yahu anyano kama kebirenga harega kinyanga nanti alla ti kundu angana baraka nga alla hiru nguruja kenni ahananga katikutu yenga hobre nga katikutu yempo bre limananka on kati anke islami ke islami aya ganda sakami nan tongoni ti alla farenga ken kati anda ken kutu ubre bo sumpun kute musa hingam bonu ne ni ubre a ubre ni mani ya himbe am bonta suya kingeni nallo surundu atongunde naga nallo surundu alla kilisiren naga kingene bononden so bonondenga kengana bono kendi anyi mego kutaybe nyana antarno surunda nagare ngani min alla kutana ni ibra kingo sa kinga ga bononden hana hana yeni anyi menta nyana angorno surunda naga anni kanundi manni natandi manni kanundi ni kanundi ima ka tawsir nyana ni kanundi ampo burekedi ni natandi inda ho bureke nyango kinyana ndango kinana kiyam bonunta ngabon desu ko hontenga ya sawra allah ta go ati kuma an kuto buru humul khasirun fil haqiqa kutigi tigi kuyan kasara kurange gollen ta harbane soni da harbane anta sikki tunki ganta konni anta sikki aganta nyana fil aqiba la yorndi man nyana anyam perdi angara hoho nya kuda maganya asu yana haba an mansura aw naqba sanqinte wal aqibat lil muttaqin wazo hilla garti gande atqu alla dun kono qallenye sha'a man sha'a wa aba man aba galu himbe da alla garni kenye agwe himbe daga alla garni kenye ken gawani nange na hon sunya pura magarinya kendi antogo alla gara togo be gini kenya ninde ulaika humul khasirun
itigi yang kasara. Bismillah. كيف تكفرون Angkun kafir angkun kamu makanko. بالله Ya Allah Taala banina unga dangkanaku angkunni aga karantinya ni de. فأحييكم Allah hay gada ngarindi aga sunyi mani nyi aga hawan koron kotendi. Allah raga ngarindi gilillen kandi na linyon killagari na aga sarandi. Kaifa istifhamu lita'ajjub. Akin kabakoi. Allah biran karantin ngarindi adallin anyi memaga anna baraken bari na kunga kenya nakamo. Bismillah. ثم Atikem palle ake Allah warni angkun awarni aga sukamanten kari ثم kem palle awarna ngarindi kari lagara kotanga ثم ترجعون kem palle na aga sagandi kata Allah Taala هو kebina الذي kiana Allah ambira ngarindi awarna kari awarna ngarindi naga gullu ni naga tuga anga sagai ti arantaga an saunde ya kata awarna kari kebira mani sawura an ta sakai na dawarna wundi ke wundinde ra sama kalle hilani bi an saunde ngawai kalle nyura sama kuntum amwatan fa ahyakum bismillah هو الذي adike ya Allah ya ni kamaninga خلق ما arahon taga angun dangani في الأرض kingo wuyendi iti okoni sagai nan taro taga awo kalli ngawo wundi ni gari ayo masa okin kayf adi karahay Allah da wuyen taga kunda جميعا ho go wuyendi asu ku sabura kan hetai ثم asu ho go wuyendi asu agide akoche asengulle afundi ho yitendo soke jindi noro ho ogo muyendi gunnendo gundu ho Allah rafiya su taga adamar menyeda ira so khaja gada on ayen ngodi wa sakhara lakum iqadendi agada ngani ma fil ardi jami'an ho go muyendi adamar men ngandi killun sa ho kama go muyendi awanya na koy mo be galada Allah yandu ngekingada hada mare min ngati munyen kama hoho iwa nyana mobe awo nyana kunduma Allah ra kaja da awo nyana atigen tadi ira sukina ga ira su kaja gada bismillah thumma adu munyen taga halle Allah taala kare kareni katta kamun gai arakin kahanan arakin kattaga aw ayen ngodi aywa faqadahunna ay gara konire fasawahunna aram kanen di wure aro himbe gan sirin no kube ara kenya kammun nyeriya aja Allah taala ayani tuwananga yuhon suko mantinga ijmalan wa tafsilan Allah hon sutu ala ya alam man khalaq ara kammun taga na munyen taga aw kammun di no hontu aw munyen di no hontu ijmalan wa tafsilan hal sunnah kini kun itiqadin Allah hon sutu awaka humantentu awa walangalantentu amma almu'tazila kunti Allah hontu ijmalan la tafsilan aw hontu aka humande me nga walangalande ay antaken sutu kini kitabenga safwa tafasir Allah watu ngakellen kaci haka wadi kitombe haka wadi ikunti ay tantaken sutu mi ahlus sunna Allah wasutu aw hosutu ijmalan aw wasutu ibsa tafsila fa nasaba ikunti wallahi bi kulli shay'in muhit ahata bi kulli shay'in ilman lakin dallinga nan da aw hosutu tafsilan aw hosutu ijmalan kam patunyeri kamusuro kamusunaga kamu karaga sine trenda kampati su acien kotoye kamu karaga sine terenga kampati hana kinni ngamenga jinya ni nakahuma me anta jogini anta nyimine anta kawana hillandi kindi gide kulle nyugoy sikandi kindi mege binenga nagatandi kindi krenga karagandi kindi gor kullenga
tumundi kinni kanginga nyerundi kinni imro de qallenga bo qissa gumu ngako ni kundu bismillah وإذ alhajjopa ti tongundi ado kafirawo islamin do kahiri ado munahaqi ni magankutonko ni digaranko ni bannagun koyoya na o waju ina worni takwin angana kitabu sugari anya injili yaw anya zaburu yaw anya tawreta yaw isuke qissa konni qissa takwin إنجيل تكوين الأولى تكوين الثاني تكوين الثالث هكذا هذا مريم باوا آدم أتغير قصة كتاب بنو قدنجي قرآن كاني أواسودي كيوا كويني كتاب غانكينا لنكي همبيغو الله فارل لي وقتنتو أدو الله فارن غري همبينو كتندي kini dalle ya nanti mahulamin Allah farenye wahay nyaw yanganay kembal kego hun kitabu benu di Allah faren makin ngari jangana akhara ada to kamo kibli ngatu mo tanantai maganta wahay sere bi xego Allah faren aw ango tarikhuntu agari wakati be agari mogobe agari dingira be nan kata kitunu na koni lenki ken kuma nin ngatun nan di Allah fare wahay nyokine ken palle ama kego kitabu beri akane ami wari ami karangana wari amamu dan na ko na walangala donc kenni dalle qorengi nan te qur'ana giri Allah ya kon su kanena بسم الله يا رسول الله ينجن برين سما أنك من غدالي أتي ملكا ندغني أتي الله نجيني سوغا دي نمنداني نجيني إتي الله دغني يلي أنو يمن تغنا نانيا نجيني إيغا بونون دينديني نجيني إنا هورون جوغو نجيني الله ما كينيا anda gina man sabuda an wurni soga de dabarin munyendi iti Allah anda gina man sabura honu nyere nan kaso banil jan ira gollo buru benya ya ga da kenya ko iwan kutana wo munye ke bonondini i meo me kalli igara bononi na bonondi ando ku malikanu yima wariya toni kari ori kari iwuru honu kara honu ro girundi honu ro hoynundi anti kara ngota na tagana anda kiyana mariya bonondanu nyande wa nahnu edi oko malikanu oko wo subhanallah ko nyana tanti gandenga oko tun subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wa sanundini baka ho ganta hawlanta o tilemen damma ka palle man tanga ando man kuto senne wurginte mbane ananda o ko nan nyana kundunga kembrenga fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf o ko an suri nyana khalifanu Allah ma hota nataka bismillah qala alladhi malikan dangani ngi Allah taala ngi hotu aganta kendude adama nya khalifa nga musal har bego kendi ngi o kendangunda kendude adama re mu kutana ngidi batana ngidi to onu hilli winge irni bangi adama re munyari kenni mani to hana al adlu kilemun taw gi Allah to woni wani kim bangini adama re munyari himinu ko kute
ewa tunka sire kembangin adama de mungani nge to ngani nganda suro himbe nuda ni kisindi kutayke ya ma iri merendi junubu na nyahi magani ro arjanna kibde ngera nge to no hillir ni bange adama de mungani in arna bango kama ti fasa untaw ma bango kama title untaw de illa kentalo ya kibde ngera to na golina de ewa iti basindane atokan kallenye yo ngawa tu koni ira kengido menaka akoni internet taga hotaga himbe gan kora maga dino kui internet taga hotaga himbe gan tuinta okuya basa ho ndaro ko halle ogara himbe wari amma me wari ogara himbe tu anta me tu ira keko ido menaka adamar me Allah tago kayinde Allah ra adama taga adama ma'khudun min adim al-ard miem pate parce que adama ga tege sebe Allah ra wutu nyen kungo suwadi malika take marari ay miana nya ti tunka hunga ti kallan ka hunga amma malika wara na hoya ara asien koti tun nyen jisi go ko mantenga akoti denguno na wara kamero tampille sini na wara mutindo kenda ni ara sein juru mu hina kamero tampille sini na wara mutindo nga kamero tampille sini to ana ade sini asen juru mu tan ade sini na wara mutindo tan ade sini ara natali dore kin natali ada mare min natal mo tan ade sini kame aro tampille sini tan ade sini kinga timme wakati kebe ara nyon kiladi munyen haka bego munyen tandume juzu ya tandume sarawo munyen asu yugo wadi iya sawda adamaren jukku ilmi al akhlaq adamaren mun jukku ni tandume jukku wadi zuharin kafara tandume yani sumen kafara tandume yani wa adama ara wun kita kamu kabbi aro tandume sine ari halle wari ire mundi kismarundi qorumu kame wuyunu remi ala kenya wari ni fatima arani ho ganin kitra golle hada mare ma on walla hine adama gani fatina arani asuyugo nyanan mu are munda kismarundo ako wari mundi asuyugo nyanan ngadi ko malika no be alla di hayse hene sisa kundu aw mana sero dangani ati malika no arawnyana malika nonu be nigo qilli aljanni arawnyana kunga ikana kenni iblisai basa akoni ndingo alla rattaga honu nigo tagani waramu yekedi wodna dibbanil janni ida bonon nenya malika no mariya ni guloba ko mi wara ko arawnya naga malikan su ka mandenga
Allah ra adama taga adamare mu kin daron ta hore nye Allah da malika nun shawari wakinna ko ndi shawar ni kana sirini nga sirin di husrin kada ke walla ndangara himinu shawari kuma surnan kitini Allah jalla farinda wa shawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal ala Allah Allah ya ga malika nun shawari image mu hakar labane do ngari kallekinya donc shawar de sirini aw seren kun hakare awantu ni do hoy nga wure hiti angandi shawari himbe aga gama hakar lay anna su tokono ya hakar la kera wandi mana yimme nan kalle ki go na surna makada dai ranga ma to ngana su tokono a kin kawon de bonde ni wede be jamandi sirin won wono kundi kannandaru ya ko ñu tamakanandaru ya ko ñu ka sagontini mo bru ngo angani shawari ango bezo akar lam famu ango to ko ndaga ne ndanga dabar kenni okko mu kallenga bawo tu ni kedi serentan na hakoren ka to kono toran nen sabuda igara himbe ko adamare mu asuwade kuri joge ngadi bununde ngadi ngan hakore be go adama tagandenga Allah ntar ni ken to kono ke toran ne sabuda ini anna ken ka to an shawar ndendi na'am adamaren mun po burenya gabe ni de nga husru be nu gawidi ki farundo adbinyim adu alla wolinu har ginde kun jaman gabe gahe e kun yime da adama taga yime baga ona keso togono maholamini bane alla farsene anda kan be kinyime bane kinda adama taga yime baga ibira nga toran nen sabura anta khairi qoren to kono gen sawda khairi intano tibunen tarabate wa bil ahra khairi qoren ni me toranya gabenni na hasu gabenga ne ken toranya ma gabenni ina bono annatu adama remmi annatu Allah ramba wadar gilla gabari Allah da akhiri khalifatan tiwanyana sogadena khalifa to ko rengen ke o taga honu wanda kuni meda ke nguro ninge gandan no ko anki ngono ngenda tanke na tannin khalifa nga ke nguro ninge gandan no ko angono angara ho nyandu wande mutai angara ho ko ngyandi kuno hankamanga na ken koni dibenni hulani nin khalifanga anati himbe ntike anna himbe nyangiana nya ken kawani nyamane Allah adama khiriki illa gamari Allah ko inda yangarna taga honunga yaga tekedangu ni honta nyana halle honta mukai ho sugira yayi ayani ho sunya ngundananga ngagara taga hobi khiriki toy araken taga ho daro de araken daro ki adama ni Allah ko mudareni boke khalafa be hayke Allah garakini adama ni munyenta yangarana Allah khalifa ma munyenga miliki ko tabe ki khalafa be Allah garakini adama na wutu adama tagayenga ma munyenga miliki munyenta yangarana Allah khalifa ko tasu komeni go Allah ma Allah subhanahu wa ta'ala aran munyen pinkini kenga ti fasa on tawo asuro kenda na daro na munyen kari hakega ko tasu Allah kama konto ama mungu ama tambi agarakini adama la adaron tawo nyini kebirenga ken daron tawo bane awo adama re munda ko tasu wakati su adama re men wono Allah da munyen kini kenga na khari hay andi munyum ndo qifarum pakati aw nyana kunga dangi donc Allah ko muslimuno Allah munyen khari hay watasu himeni anabi nyiminga angani ni kinyini himeni ya khifare nga angani ni kinyini Allah farengari kenga dangi anya Abubakariya
kinga dangi anya sigidna Umar ya kinga dangi anya sigidna Uthman ya kinga dangi anya sigidna Ali ya kinga dangi atagandi hilloy dunan qalle aro khilafat al batiniya sillan qalle kendiga do Husaini baginga awa banen awa kinga ni batinin qalle kendiga Hasana baginga amma giri ke modi ko tazu sereni gono himbe gani Allah khalifanga fi ardi akkonto yehede antanga na halede araka mandaro na nyada nan surada sireda ken khalifatu ken kamangaratu sire samay ken kamanga samay awono ko suni Allah hinne ada hikimanyi taga honu no mena Allah lahinta hare Allah hinta annabi Allah hinta khalifai Allah hinta har malikai Allah hinta walahai Allah hinta sahnane usuni hikamun wa hinto awon goyani ya mar yendo hataye kumullan tarigana Allah yi maganta hoga wore ido Allah na kibir Allah hinne nyani ana harun ki katoya wajibi ya kama suroda ada mare mi annatu Allah ramba wadaro gilla gamari iblis ara logo nambara kibrenga Allah be garam ba wadaro na kanu na sigran kine gilla gamari nanti malikanu da nganya na aranya nanya malikanu karamonga kibrenga tokki doke Allah iblis be ga barai ma to do ke iblis ya sabun Allah o kirti Qur'an ne tanyiruwa iblis ado adama kabare tanyiru da ko adama re menga ma to kido iblis abate Allah ko nengeni am ba ko nengeni bismillah Allah ti malikan undangane atinga Allah taala ingewo hoton an ganta kentu de adama khalifa o suronde be ga wadi nge watu de an gunta kentu wa allama adama Allah ra taga kuma gora ko ne mo be taga yen timme aywa mi diga mi dangi ado malikan ndaga ki diga mi be hake daiman Allah o jin saka sananga Allah da adama tuindi togonunga asususu kamante thumma aradahum na togon kada agon habe sorno na ken kada agon yana himbe na ken kada ke to ini jon kollenga aw jinya kaso adabar ne tikay ke wa sorondini ke wa bonondini honsu batu ndi honsu ke mo ke to ni ke ana ke asrono ke wa bonondini ke wa sorondini ke to ni ke ana ke asrono ke wa bonondini ke wa sorondini adabar ne kunda ma kullu wal musammiyat asu bismillah thumma aradahum kim palle a haygara iballi ala al malaa'ikati malikanunga faqala Allah ti dangani tabkitan anbi'uni kebirenga karim khibari asma'i fi ha'ula'i kuto ngoni honu tonunga awanda ni sadiqina tunduya aywa agara ku ado menaga tinge Allah ndattaga hotagana himbe gam pasagai ndattaga hotagana himbe gam tuindagai agara kinga ado menaga ngange Allah ge honsumuku bombay gara tagage parce que agati agan kasaya a hu jiran dai kuto bismillah qalu malikanu da Allah dangane sinna unwan dangane tuwa undo dangane illa ma maganda to hunye angaro tu indikenga anke Allah anke ndigidi anyani honsu tuwananga anyani honsu gemundinda nanga o gatan nan maka taga o manya to hutu koi ai o gara o himbe tu taga hon ndi ora kinya ko o manya balle sabuda aiwa anga ma himbe
o tuini himbe on taken tude ange magu tuindi ke to an kunte ya himbe ga worna ngo himbe tu antar ne kembe tu aywa kibira kam woni bismillah فلما ali aywa innaka anta al-alim al-hakim قال allati يا ya آدم adam yo أنبئهم kebire nga malikanu ku khibari بأسمائهم ti ku taga honu tonu ku to ko ni honu tonu khibari tay ara honsu togon ka idangani nan hanki da aga tahimbe sabra na kenko ke togon ni kiyai attaga kiyada an hanni kiyai ke togon ni kiyai attaga kiyada an hanni kiyai honsu bismillah فلما adibirambe أنبأهم aywa adama gara malikanun khibari ti بأسمائهم honu ku togonunga قال Allah ti ألم dangane أقل yallin gemati an kun dangane wa nan dinga Allah أعلم غيب nge wotu السماوات ini kampatum pomukondenga ado munyen pomukondenga أعلم ما nge hoto تبدون aga kem bangandini aga ti yalli an ho taganadi himbe nu ga worne bunondenya gilaga ma kunke watu taga worna koni wa ma nge Allah hongatu an kunya aga kem mugondini aga himbe ko aro menaga tindar ne hota ga himbe gam pasaga ya aga tuinta kai nda ken katumi yemen da adama ta gam pasaga an tuinta kai a hay gara ga karamun ni ga nya ga karamu hana malik a gani adama yayi karallem pananga hin malika ne adam mare mu Allah da gadaro de adama tagandi ja'a bi tatawurat wa imtihanat Allah tagandi Allah ma ariti mo kurumbanu nyi aro kiti sawmo kurumbanu aro jarabi kurumbanu taga honu benu nyuga ganyan tinta Allah kere kere ma kun kam koy malikanu ala kumpulo ya wure baga tay hina ni jarabi tay to kesuni na o karamundi ya jukuma hini woni war wona ken fam e susigi ke sigrai kam malikanu sagi halle subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta innaka antal alim onta yaga tangana himbi me iblis atasallaba ken kabi khallega nyan khasay nyan tumundi da wa nyana hotu zinan tay ke biringa tadu na khallegi al fadlu bi yadi allah yutihi man yasha don tamu allah ya ma andal lungada na kini mogobe ado serebe ana kenya le menyen ke ko nanyen ke awa kentadi keni miskine nyai keni ma yankante nyai kentari ke baka ke ka yare ke baka ke debe yare kenta yana ke kentari Allah ganati na fasamun taun kini kome beya awa kinne on ade fasamun tawo oro tuagun do hin tuago oro kini andati na kini himbe ya wa kinne le menin tadi wonenin tadi aw baka ke kadi tadi aw baka ke debe tadi aw baka ke qabla tadi ane ken famu an wala hiya na ngandu kini Allah zaman tawun na ya maka anda kuma be kanu ti himbe ya ken kini ken malikanu ya haike iwum pake Allah imana to adama tagai jondi sisa na kenya ke iblis sama to ngora kita bismillah وإذ Rasulullah yang ginna biren simma قلنا ogati للملائكة malikanun dangane an kunnan sujudi آدم adam dangane kini awa kini mo sikandinga attakande ndi shawarinde aro taga halle malikanun karamunde ado kem palle sujudi al kini mo sikandinga فسجدوا bil adama hinga jebbe dron aro makanya jobbe gilla ga jebbe dron
hadasa sira bainal khair wa shar gilli adaman binga joppe don mushkila ngiri hanka ngiri tumundo garen na khair ndo bunen na gilli adaman hinga joppe donc hinta gilli kem mori ma besu ga digi digaranga hondiga yimbendi arno kusindi hondiga arjana arna kenkino gilla ga joppe ko lom ngiri donc wara kan dawalle mallara ko da yobal fasl o so daga dina kello lagabane ke mo lagabane ngandu tampidin no ngeta Allah no gumni sawabanga anna tun ko na dabari na lato gare na gare bangandi be kenan golle akuti ma Allah ba bismillah فسجدوا adi isu sujudi إلا maganta إبليس iblisa أبى ati iblisa abara sujude nga واستكبر mani sabura aridu qoronde atim paso adamai ati iblisa nya Allah to ago ganni ngenni a Allah to ago ganni ngendi anya nel kafirina gille fisri ngallunga de Allah watu gilille ngiga makini nanti ke iblisa atake mbonon tengeni igra nema khore be nyaada kota worni a worni ike Allah fisri ngalla Allah o kentu yani ama bala Allah di kinya sabura nganda ya khibaren karna anta nyini juntam pi wadi nanti Allah worni diga men kono mondi te huruful fujaiyya nga anta ke ngalla parce que fa kan wa kana min al kafirin iblisa Allah to awu ganni ngendi anyana fisri ngalle Allah watu nan sujudi adama da nan sujudi kamo lalimun na digandan tanu koni lugan sujudi nyani wa kenya ni tan nan bugu an sigi da mangure honne wa sujud a kinni jaman dangin ton kunyi ni moonga ari be daro moonga indai sere goren kunyini minda andarno yo baka isigi da mandi honne yo bibi honne yalli kinyani wa aywa manan tangen tawo senga yimme yani shari'an su bidum wonni me yani ko diga mo hilli wadi aga nanya bani ke nanti awa jamandangin ton kunyini mo on kallengini nam maka yanka honne an sere gorenda basa ni kharam go yaye seren kharam wona sere gorenye o kebirenga wala iskal kinya am kanda ya nan tangen tawo sujude nga nan tangen tawo senga yimega kinga ndey onu to kebirenga naam ira sujude nya Allah jatinya da nga awa iri jonkoy ibuli iri jonkoy adama yayi isujudu li adama la mukeni ila adam asujudi Allah da na ga jonkoy adama komi ogo sallin Allah da mo be no jonkoy alkabay adama na qiblanga la muke ureni ila undi ay e Allah ya mati na yawa e Allah gati na nya ke birenga nyime maga sujudi hotana da Allah halle donc Allah ti umma kenya agati kuna ki khana nyaga ke birenga gollo golli ga nabu Allah ya mariyen no gonde ke birenga kenya me kebe aya ke aw kumanya no sulligini donc ne sintano ago bane sudde mona bane kama anda ya hilandi ke lamu keni isjudu ila adam iblis alayhi la'natullah ka'bu wa koni al-habar iblisa arjanna bahili menya magatan nagate wujunu sine ani kappa malika nunga tan sege wujunu sine ani malika nun wajunu kame aro tampille sine
tampille wujunu sine malika nonu nyugo no wonni kunda alkurbiyona anyi kun kanan ka gondi tanjike wujunu sine anyi ruhan nun kanan ka gondi wujune sine agoron kati la arshiya wujunu tamido nagato sine aw gilli addaron taunga alla ma alla nyigara addaro kampate suga wono kunya qilli idran to goya kampate hana nya qilli ti alla mbatana hillandi nya qilli aw dunan ballana sikandi nya qilli alla tuwana kampate nagatandi nya qilli alla wali karagandi nya qilli alla kannana tumundim dun konu nya qilli bahille ngume nyerundin dun konu nya qilli alla kome ngati imbiye go wallahul mahfuz ndi iblis ay megan ta kenya gatu kinga na hilla garuma atto nya wono ti iblis anyani kome be ga gigiran kuti allah hinnendi wal iyaz billah allah wotini sirenta gigiran kuti allah hinnendi maganta kafirin awotini sirenta gigiran kuti allah hinnendi maganta dinan bakan التغني له المحفوظ ديا إبليس كنا قتي وكان من الكافرين الله واتو بالليل جيجا مكمية تانيانا في سرين اللي أنا كي كمامي يوجي مي كامي وجونو أرو تنسجي وجونو أرو وجونو كراجسيني على كينيا نيانا الله خدمة الله بيجرا كيسونياندا ke Allah gata anna hotananya anga barakin aga amma yafsirin alai wa kana min al-kafirin Allah subhanahu wa ta'ala wala in shakartum la azidannakum andi kufani in hoka haka ma kufan din yana gata nan himmiya Kenya ai hokore ka ba ma ataga nifs dengan lawa ata Allah ni karana ni agar Allah fis dengan lawa Allah ga kari baka maka ange iblis ambane he taga hon su ko man dinga ndakka hu na Allah batu koy mo be galli Allah ra antar bani ka pama taga hon su ko man dinga nabbara Allah ko mo be gan sununta da antar bani baka maka ange iblis bani batina man surun Allah da ala kenya ko kona iblis baka bace di sire su ibi anga fusin Allah ubane Allah ti ige karin dingo baka mai lahin tanga an bace ke da suro kan har bani suro ni keda anan yi meda an ni kufa inan jidi Allah qisan kusukonia Allah farin matunda ona waji ona husrentu an ganya hohoy ma kawaduya ay todo Allah halle an jide mo kendi dunari Allah rasul an ga tin ke bani an pajum bon ke an pajum bon kata Allah dun kono ke be konni kharle munda iddi am pana digal lagare tarkul ananiya nke ken to ken koni gari hindi bane himbon serenga itigren tagi tanga tinke bane anyaka فما سمى إلا الله رب العبادة ولكن الله وكني قرآن للتنيروا الأعراف دي حجري إسرائيل كهفي طه أو الصادي أرو يري نا الله فرم بتمرا نا آدم رمو أنتقصتي batana maga andu negi maga marase kutana maga gigiran kuti daiman an ibulza koniti maniya dunduragu kawadunkagu hasidagu arqannun qutagu donc kunni maga kutunu ya ibbe gontini kembirenga aw malikanun koniti maniya sagaye nge kallen tadi ko angana himbi ke ni kallen ni gala ke ko kunduji
o kenni jukusri adama koniti mani tubuye ada sagay kenni jukusri andaya mo sagay dan palle annan tubi angana sagay dan palle nan tubi akoto mo Allah o yahede na ni nyongi makni koron foranga abono mo angarinya go mo Allah o sagay angana sagay Allah on tubuli kan malika nun sere anna adama sere ma iblisa sere de sam tanyeru kesu ana kya konunda bismillah وقلنا okutungandali oti ya adama yo اسكن أنت anki adaman tagu وزوجك ando an yaglima hawa arjanna di وكلا kebrenga alati aga hillinyige منها gilli arjanna ni رغدا no qawam bidadu be yurubantengani kabayen tadi وكلا منها اسكن انت وزوجك اسكن انت وزوجك بسم الله حيث ادي اغان اوامبرين نقصو اللي غرا كن قانو ولا تقربا جا سيدا اللي مغاتين دو باللي كيتي نندا وايغنا دي فتكونا aganda kenya aga hellinanya gilli du tonyanu ngane فأذلهما الشيطان nga iblisa magri adi hilli aywa ari hilli digandi fa azallahuma ni hilli digandi aw qaramon godi fa azalahuma adi hilli grindi godi fa azallahuma ari hilli digandi fa azalahuma ari hilli grindi ani dirin qisandi aniha bagar jannani فأخرجهما ari hilli bugunni hilli nemani hilli ganya fi ken nemani aja وقلنا zallahuma ni diren kesani nyene kenu mo kon pobrenga angana kobi angana titiri aywa angana mari angana singi kesum pasu kanga diren kesani nyene kenu mo kon pobrenga diren kesani yeme sigi mo ko suntai ma kenu mo pobre be ga wakane ibrahim kuma gilire ko me ganda ro Allah kitayendi Allah dun ko agundi anga bugu kendi Allah dun ko no tandire besani anga ni mo be kiyan tawna sireki ni Allah kiyan taw sirega Allah kitana kiyana sireti no din Allah mo siri anga ro kendi anga bugu kendi won tandire besani tandire besani e Allah da komen kanu nan daro malikanu munan sujuda anda nan ngar arjanna anda an ka gume no ko sugal lunganda mo sugal lunganda ki yite ba ne kharake to kon anga makata ken to kon andir ngasani nga ko nanya iblis da fa azallahu shaytan aburende kebe ma maram ba wa to kon ari bundi khairindi awange ndokono anna to agwa ngalla ho kama ampala ke ngilem bane o ma adam o hawa adam brake bi Allah garataga wotai akenke kisagum wa ko ne mo be aga kenga gani wundini arani Allah da oma hawa ataga agijin kotenga agijin kote no yimbangi ken sabu
fosite Qur'ana bo Inyaka nyagami amma Qur'ana demina nanye Qur'ane mina Jinyate nyagami Wadinyaka fereke amma Qur'ana mina ngonanye Qur'ane mina Jinyate fereke Inyaka geleya amma Qur'ana mina nanye Qur'ane mina Jinyate geleya Kasebedo Qur'ane baina Diana fosite Qur'ana bo Anga sebedo Qur'ana baina Jinyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana jeni alaga danga dumba jeni bauka Anga sebedo Qur'ana baina Jinyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana jeni Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedo Qur'ana baina Jinyana fosite Qur'ana bo Nole danga to mi Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedo Qur'ana baina Jinyana fosite Qur'ana bo Ya fa delike masabainya Qur'ana doya bau uni aunte Anga sebedo Qur'ana baina Jinyana fosite Qur'ana bo Ya fa Kita sono delike masala Kota bolo so sehenye ni Qur'ana kota. jeni bau wa uni aunte alla parenti ya garin tage gijin kotenye angana tanga atlengundi ni aw kosene de ta kosene mani awarande kasruha talaqwa ila yugun ngana ketu na ge fam ana den mo sir ndage kanda ken tasronde kirana konni ko taso nga konni ko mani khari wanya na ko mani khari wasagana de ko taso nga konni anga tan take munyini angu to ko duroi ko taso nga wala bismillah mana ke sekarang aku وقلنا okuti اهبطوا an kunnan dombi بعضكم atangunyenga adama do hawa ado ko igor lemu be sarawa ma ido iblisa ma ido samake kembe gani ido menaga udiga musu kontemu alla konti kayyanka kadombi o yite ne kankai alla konti yite anga honu ri hiduran kalle konadi nga alla ti yite anga de yite mayno alla mi kaba yite wala kena hobrena ati kadombi aga da gare mu be nugo nikite ma ado ankendo adama do anna gamu do iblisa nan ka samakenga bismillah بعضكم angun yugonunga kunne yugonun dangani ولكم مستقر sabati dingira wo angun dangani munyendi ومتاع arol dulal ngo dingira wa gara munyendi kata wuce kare munyendi aga sabati rangono aga dulal ngo rangono kata ga bilaga kara nka aga ni me khonu nyende adamare mun ta me munda garante do tungten ta me munda ka herro islamin ta me munda mumna dan adu mumna do khalasimen ta me munda fasirin do batana ta me munda aywa akan ta me munda alla ko musrundo iblisa inta me munda inta me kan yokonu yani meya mi wala samaken ka hay adamare mendo samake ay angana wore bani ona kariade ona kari adamare mendo iblisa ago me konna wondi adamare mendo samake ngo me konna wondi hakaza qil iwa konni kumu gonudi khari munyendi aga place ngono bismillah فتلقى آدم nga oha wa adama gemalle maguni gilli kamanga kelemanu yugonu ya alla da adama to ago jundi kunga فتاب adama la kun koni kebirenga adama sage عليه فتاب عليه awa ni gaman asaga kamma yani alla da tubulika إنه Allah ta'ala Allah tigi ayani tuburi ganyanginga aywa aya
الرحيم ayani hinnananga ada kilemanu yugo Allah da adama awa simmandi ada kilemanu yugo yankanda no gondi ara kunko Allah ra tubulika talaqa ibla ke talaqi bi hagi kibrenga kyayin to sunnanga talaqi ahlullah min ahli Allah ya al-ulum min afwah ar-rijal litwagunu nambu Allah kumul laqenga kata Allah kumun taronga la min as-saf wal arwaq nambu papier nundi la kempe كان تلقين يا سور عادي إن حديث اللي هلانية كنا رأي هلاني كنا رأي هلاني كنا رأي هلاني يقرأون هلاني يقرأون هلاني يقرأون هلاني يقرأون هلاني التفسير اللي هلاني كنا رأي هلاني كنا رأي هلاني هذا هو التلقي وتلقى آدم من ربه كلمات أنا بني من كيفارو شنو كتلقي asengu Allah da ani tuindi nani malikampe nga sunyena bi wasitati li malak malika nyawiro menaga tuagu as-sunna kingin at-talaqi tuagu ngorigene anta surene tuagu ngorigene kan tuagu sunna بسم الله أقولين أنكون نندمي بكار جن أراكو سيسا أو كوني خريم من سابورا أورني دعامين نقول أسيجنا كبا أغا سوسوسو فإما يأتينكم أرني من أسيجنا كما على كيني هايكي أراكو تهانا population nguyendi na koyoya adama kon lagari sagene kata Allah yiti Allah yimesron tagunga Allah ratubulga asaga ya gari iga digame be tokay aw ken tokide ira mani ko ni gati kharimu nyendi iti dangani fa imma yatiyannakum ati gilli amma kandan de gandare agay gillinge Allah taala kebiren adama remembe kinga batinge kandainga kanu yemanya kun kamma yemanya yimmaga iga wosnuno langara ndaki akidangani nanti kanda inga ndara gai gillinga ande bunyi mungorni kifaru ngorni serebe gana tokkido kumbate iri kitabu kanu inta kun kamma sununti kamma yono arjana qari aga bunu kubi kama sunode aga wasagnirni yere mukarramina muazzizin aga daronte aga gabe nga himbe ga tokkido ndigan kanum palle khoni aw aga buyere aga sagnere ndake kida kina ona tu gilli hinjo pa ke koni kini on tokido kanda yemum palleya on tokido Allah kanda yem palle ona sage nan diga oburanga bismillah walladheena yamubinu kunga kafirahu tiga garangudu togo ayanunga umma anguto buru kunyani himbe dungonunga kunyemmo kunni dumanuya wa yimbenni ani hodumine no inda bakadi صدق الله العظيم كبير الله نو كسين دي كاهرا على كيا كوني يان كانتندا هم بيغاندا كافرا وا ادم رموندي إيغا هارون غاران كوتو نا كتابون غاران كوتو كبيرنga كون كاورنو يمبندي ودو منادي ياذ بالله انو غوندي سو نا خير كني الله كما سرويا نونيا فارم بتانا سرويا نونيا شغانا خلن سرويا نونيا ميدا واغ سروي انو خانديمي خير كني kale ona tu nan di sun kaso akinye nangani siti en kaso nyini bati en kaso nyini suron ta kaso nyini urubane o sun kaso kedi diganji tantem maga allati ampasu wujina kaso ya wujina kaso tan segedo ho sinan to kome be ganda gemai an ganda arkanu hili sallim misalneya aw kuma ngara tan segedo ho sinan ya sallina an ganda zikri banenya a kuma an gara kengo tan segir hosine wa haka da kana misali aduran soran warni kawai ni sun kaso da honya saboda gire wani akuni siren na ganin city sun kaso ni Allah bati kaso ni na ganin city kaso ni siren na ina ganin city kaso kiri mo sirin Allah bati
Allah fatala sallam asireni nan kaso nganda kinye anyanya na komi hanka warante hanke ngarante abakan do bangen suna Allah fare kona tirni batiya kaso nganda kinye a hokka pi batiya ngadade tamul lagare nganda kinye awi nagane sitini dade ay mew gilli awi karungo ngirni kagira na honya parce que wuroni wo adi ke an han ko ren mo ko salama Allah fatih sallallahu ala tirni Allah fare lailatul qadr wuro nge ganda gema inna maniko atamudin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi ad-darain Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi ad-darain Allah nganya gana ya hayinga arul lahiyada dunarul laghrakan Allah nganya gana ya hayinga arul laghiyanga dunarul laghra sere Allah ga ya hamma agar Allah hiyani hotna wono duwa depe duwa logonte sere na ken ka hu isun qasun duwa wonunga wa hakaza anna ka hu ko tasu rondo woni me ara kanu hilin dalo tammu gabe ango himbe nyana Allah sallallahu alaihi wasallam ana sunga sun sigi imanan wa ihtisaban ufra lahu ma taqaddama min dhanbi anga sunga sun sigi nsagai ntungundi tay nga musomun no Allah maga anga sunga sun sigi ken saburati Allah wa anjunu bunya hana himbe ga dangi nan sagai urosumu arakanu hilli sallini sunga sun sikenda nga nyana na musomun Allah maga Allah wa anjunu musu ya amma haqqe ko no ngaslenga de gulle yana an wuturne yana Allah fare ni yana kamo bo kinyana oritini ona tamunya o ganda tla ona sabu ndo wotrini kin Allah fare na hila mo ga sun qason tana amma hokkahu arakanu tamiya andatla aw sabu ndo wotrini yana awri wayan godi tamudo hillo andatla sabu ndo wotrini yana tamudo hillo tamu hillo ke ado tamuke me sori entano o atu intengo Allah fare madumi lagene hina magan araka no hillo salli o himbe nu gara kempillo jatadi kundi tamudo hillo himbe nu gati kom kentu intengo nan kaso ke hillo be hake ko ni kanda salli araka no pilli ke bida kuma ken jatadi ken ni kempa yama angana himbe nya son kason sikken sabura an hango kinya sabura gilli sahabanu gilli khulafa'unu awa ira ho kahayna lima tam jikido halleya Allah fari nyimi gar himbe ko nya kenni ke yayi bo kinya o jamane ke parce que ora ko on tampina ko ninga bati mo be go jamane ke sahabanu do kinya ngiri madina bati mo be go jamane ke sahabanu do kinya ngiri madina bati mo be go jamane ke sahabanu do kinya ngiri madina karamogo be go jamane ke saban do kinya ngiri badi kangara hohonya asabura seren naganan siti songa soro se gaben togono telefon ke gaben togono tele nyaga landa tele haye gaben togono zumala khran gaben togono an nenen domindi Allah hin konnenga anna nyaaren kiri hata de nya Allah kitabenga ko bugan digaran su agama wajibi maganta Allah hin koniranu salliran ko bugan sahen su agama wajibi Allah hin konne telefon ke gaben togono tele haye gaben togono ordinateur haye gaben togono telefon sangi gaben togono qaso bane angawari angana katanya na ke qasodi ti khalasenga har qasorin tonni Allah wande mana ko katanya na sun qaso murin kini qaso ko ngama ho bugan finu awina kamo inna lillahi nafatun fata'arradu laha la rasul sallam adi hanka bugura kun gono Allah maga kasigi kun kane ngo sun qason ni kenyu goy kerim pankinyo Allah maga wasankini paraje ngam maga wasankini kuye ngam maga wasankini anga masiga kana ngo kitana igadi promo ngono anga kerre utaмо kitana akina akunuma wile bonisi anga kerna akina akuna promo nganya anga tampil ngale mutanga nakenya kitana
kamin qalle anna kanya kitana ugin qalle amo hingitana ugin tamin qalle amo kitana donc an gana bati pro mon goni qaso ngani sunga so mi an gana himbe nya kenyo kapam ma de an mo ya yimera o kapam ma donc kina misalinga be suna ho ka hu i ho sirenga an nan po brilla khawara ngo gime sawaba wa wujabi en qaso ni wa wujabi en qaso komendo alla gan tinta wakati be dina wakati sui kengene komen sujudinte ari ko be ni go kembene ko takutu ne shafi nda wotringa so ngata ke ko ni orni nayla ko salli kibira an sujudinte an nan tangen ta ko senga haji be ga ma ko alla da ando alla tinta kem pagati dina wakati suya alla kenyinda alla kisindike kenya hulani da hulani kisindike ayan tinta dina wakati suya wa do jabi en pagati nyen sere ma hini du so ngaso gerde an ngonda kamazo inna kana siti mo suru arno gum da saba anna khalasi non ta goda ngane anna batu nondi arni riga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh